batsadi a re ke ntsala mme batsadi ga ba mo itse a o ruri so se ke bot ke la ke Right, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM a metsotso ke masomepedišupa fela go ikela go ere a ya lesome. Culture Spears kulenyana ba re rifie ke a kulenyana ba re ge e gata e re kulenyana o tla kry-a o ne le monna go boulelwa ga tsena ka mogae ka mo o lebelela mehlala jale kikini poposa e gatile mo ke ama e o tla bolako go tlhalosa jale koloi ye ka nako o koloi ya gona monna e be e feta e rekiša ditamati ge o bolela ka ditamati ore nkane e be e tsamaya mo kgausi le keiti ya ka mo gape go ne bomme ba bangwe ba role boima ka montle ke tate a ka notsho gore le monna go rekiša mpata ba bolela le ena ba eme ka maoto gore a no tswa ka pela tate a se ka tla tseba le gore motho wa go rekiša mpata o bja le mo mola e le gore ka lapeng gape lapa ke lapa la batho le batho ba tsena ba kokota ba dumediša ba butša di-direction ba dia jwa jale wena o tlano o kry-a metlhe le metlhe o dula go tlhalosa a wa kry mokgwa gona putso ewe o e bona mo wena tata go malosi gape putso ewe a wa lenyetswe shebo wa tseba lenyetswe tla kry-a o bereka go tlhalosa metlheng o ka re lapa le la gago le ga se lapa la batho ka nako nngwe o bo o kry-ebile go thoma wena awa mohlala o le o bona mmowe wa seeta sa go ngathega jwale kwa ntate mamang o be a tlo a dima mogoma a re ka mola next door ba dia jwang la bola go hlalosa lenyetswe a go ne molato motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM pele ga fawe Lucky Dube o tsena kwa gala le yena a re a remember me. Wow, yeah, remember me. Unkgopo a go ne molato re gatela pele ka sona sebopego se ke nkore ke tlholatlhole se sengwe ka fa ke tlholatlhole se sengwe ka fa ke bone ge ka ba go di wa dilo di monate dilo di phashasha dilo di nametse mmila wa N1 mmila wa lephefo ya dilo di monate moroka a ke no tsa sebaka sengwane show ke go tamishe ebile ke tshepe ke dumela gore o bile le weekend monate kudu gomme ntle le go no senya sebaka ngwane show a ke no re ke go fe sebaka se o dumediše motheletši go le gauswi mo a re theleditšeng a le gona prof a ke go leboge malome ka kapa re a leboga wa weekend e jegile ga go molato ke dumediša batheeletši ba Mutse Community Radio Station ke dumediša ka dikgokaganyong tša leago ke dumediša balli ba rena ba lekgono ke dumediša magoši baruti ba porofeta mangaka setšo re a letama ka mokana ga lena le kae ba gešo nna re gona nako ke yona e magagešo ya gore le tlhalose mo e lego gore ga le kry-e gona le te tlhalose
le ntongwe go gatelela ge o re ke a emelela go ba le ntongwe re na o ya kae ge o re nka gata stepe ka nyaka thušo go ba le modiba volume wa rena ga e monate babogedi ba rena ka mola ba lla ka yona jwale a re lebogeng gore le tlile le tethwele ebile ke le netefaletšeng gore le fitlhile plekeng ya maleba ka morago ga gore le hlaloseng mathata a lena dipolelo di tlo ba gona tša mehutahuta e fela ke kgopela gore di seke tša le wiša moya dipolelo tšewe ke kgopela gore le seke la di responda dipolelo tšewe ke kgopela re le beng jwale ka lehlakanoka ge le kwa moya le sekama ke moka moya o feta ka mo godimo mola moya o fetile o bone lehlakanoka le emelela ebile le šikinyega le bontšha gore ke kwa bose ga ke šikinye ke selo ke tlo fa mohlala ka motho wo a tšwang go testa ke moka ka kua ba mmotša gore o HIV positive motho la a tšea treatment ya gage gabotse a phela mašilu kapa batho ba batlang go mosega bontši ke batho ba e leng gore ga ba tsebe le maemo a bona rena bona ba jwa goba ba phetše gabotse nang jwale le batho ba ba tlabeng ba bolela ba šala ditaba tša lena morago e tla be e le batho ba e leng gore ba bangwe ba bona ba ne mathata a go feta a lena kapa ba ne mathata a go swana le a lena ba dutše ka didula ba re batho ba tla reng mola e le bona ba sa robaleng right ka mokgašong ya Motse Community Radio Station ke lenane go lapitšeng tše kgolo le boputši karolo ya tharollo ya mathata wo ke ngaka Moremi ke nagana gore le ya motseba nna ke nna ka Kapa Radio ke ntate Malefo ge le kwa ba re Malefo ba bolla ka mokgalabo ge le kwa ba re Lucky Makua ba bolla ka mokgalabo ka fa jwale re šoma ka moka ka mo o mongwe le o mongwe o lebeletše taba tša gage le seke la tshwenyega nna le Moremi ke rena re lebeletšeng lena ba gešo difounu di ba silente sa bobedi ga re bitše maina a dingaka le dikereke le ba porofeta ka maina ge e ka ba o ile wa ya moporofeteng eno ba gore ka ya moporofeteng tsoko ka ya ngakeng tsoko ka ya kerekeng tsoko ga re bitše baagišane ka maina ge e ka ba ke moagišane no ba gore moagišane wa rena a re taba ke sekete kapa moagišane wa rena a dia jwale se sengwe gape ga re tsenane ka ganong mara ke dumela gore gantši go tlo lena le ka se tsenane ka ganong ka gore a le ngangišane ka selo ga re tsenane ka ganong go nyaka go bolela o no emiša letsogo ke moka ra go šupa ke moka wa tšwela pele wa hlalosa tše o di emišeditšeng letsogo se sengwe gape radio kapa ke re seyalemoya se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane a re netefatšeng gore polelo re a e apeša re seke ra no tšea lentšu le lengwe le le koto monna ra no le re pha la lomela tsebeng tša motheeletši kua gae re apešeng polelo gabotse ge go ena le lentšu le lengwe o le nyakele ka mokgwa o ka le bjang ka gona gore le kgone go swikirela tsebe ya motheeletši kua gae le seke la kweša ba bangwe bohloko sa mafelelo re kgopela re ge re botšiša dipotšišong le re arabeng go ya ka mokgwa re botšišang re seke ra re ge re botšiša la re hlalosetša re seke ra re ge re botšiša la araba lotše nna re sa di botšišeng sa mafelelo mogala bo aga Moremi o mo go tla go kwa mathata a lena a go sa ne go mo le tlo o dulang le yena la mo hlalosetša gore no gape nako la ke le ka kua radiong ke ile ka lebala yela le yela le yela go jwa le ge a tla be a theeleditše dilo tše di lellang ka tšona o robala godimo ga tšona a lebeletše gore le thušega jwang ka tsela ya mohutamang go ira gore ge le feditše go hlalosa mo e leng mmone ke gona ge le mmone go ka mmona gape e tla be le mahlatse jwale ke nako ya gore a re a theeleditše ka tsela ye and then le roleng tšohle gore le yena a kgone go kwa gore tše ke platform ya ka banka ba thuša ka sela le sela le sela le sela le sela le sela gore ge e ka ba
go ne le se e leng gore o swanetse a tla a thushe ka sona motlho mongwe taelo tša gona ga di gona ka kua ga moremi a ye go dinyaka ge e ka ba o swanetse a bolele le badimo ba gabo a kry-e nako go bolela le badimo ba gabo ka mathata a e leng gore o a kwele go tswa go mongwe wa mathata jwale ka gore yalo a re sa senya sebaka mane aowa gape jwale re yana mela re tswela pele ga itšediaka o thekge ditho o seke wa dumela go e ba le ntongwe mo go wena e go tshwenya gore o palele ke go bolela gobane thušo ya gago e tlo tswa polelong ya gago se o tlang go se bolela ke se o tlang go kry-a thušo godimo ga sona thekga ditho o tšee taba tša gago o di bolele gabotse step by step and then step by step jwale le jwale le jwale le jwale le ka no tswela pele wa ritamisha wa titsebiša gore re ne le bomang ka mo ke moka ge o fetša kgaetšedi ka wa tswela pele ka ditaba tša gago thobela batheletši ka moka ba Motse Radio Station wa bolela mo ke kabelo wa Marutla mara wa dulang Slovo a goletšeng ka mo lapela ga Molala ke a leboga tate o serious thata man wa re thuša man o thobela wa tamiša mo ke Jackson Molala a Slovo Park moteti o se ba serious gape re mafia ga o se ka re bona re le tšaso nko jikele kopelwana leo le ka mo go mmeka mo ke dumediša batheeletši ka moka le bagaši ba Motse Community Radio Station wa bolelang ke Ana Marutla wa tswang lefatsheng la Polokwane re a leboga le kopelwana le wa le boele morago ke moka re tle re kwe mathata a kgaetšedi a rena le ka no itia di a lla ngwaneso mathata le na tseba ke le thobela okay nna ke tlile mo radio station ke na le mathata a itšeng ke nyaka thušo ke ngwana wa go letšeng ka molapeng la ga Molala ke godiša ke mamogolo wa ka le ramogolo wa ka from bonnyane re sa dula ka ko Depo ka kwa Denalton ra ba ratla lefase la Motwaneng ra filetša re dula le mo Slovo so ba nkgodiše ka mokgowe then ba fitla mo lore modimo wa ba gopola ba tlhokofala so go ba le batho ba ga Molala le ba gešo ba Marutla ba kopana banna ba re ba kgobokana ba re ka bane batho ba motse ba tlhokofetše so ke wena o goletšeng ka mo motseng o ke wena mošala gae ke wena o tlo šalang ka mo o tso šala pala le la ga Molala a ba tsenge ke be le bothata ka dumelana le bona ka sona seo so e rile ge batho ba phatlalela ba furalela go ba le dipolelo ka yona motsola wa thoma go ka re wa lwiwa ka mola motseng ola ba lwela motsola wa ga Molala then ke tsamaya ke tšea bana ba ka ke re tsamaya ra lefase la Mamelodi ke sanya ke dipolelo so he ke dutse gona ko Mamelodi then o ga ba lore mo mebereko ya ka a e tsamaye ga botse ge ke tswa ke ya ba profiteng dikerekeng kae ba mpotša ba re ke swantse ke boele gae ba beng ba motse ba nyaka gae mo ke goletšeng gona ba re motse o timile motse wa o laete motse o tlhakatlhakane tsa motse o ša motse gae awa ka nnete ke tlile gae ka December ke tlile gae so ge ke fihla ka mo gae a ke sana bophelo ka thoma o tlhoka ya bophelo ka thoma o lwala re sa tse gore ke sa tse gore ke bolakeng ra ya dipetlele ko sepetlele ba ra ba bone selo bona ba bone gore ke bolakeng mara ntho e le gore ke be ke bolakeng ka re ke popelo mo le gore ke fitlheletse gore a ke sa kgona o ruta straight ke go tlhapologa ngwaneso
go tlhapoloa ke sorry ke kgopela tshwarelo wa ba go fitlhela mo lo re ke palla go tlhapoloa ke berekisha catheter ba ntoketse catheter so dilo tse lo re tse dingwe tsa tsona tse di bakang gore ke bolai ke popelo ke gore boshiu ke robala le dilo boshiu tse dingwe re ke kgono di bona ge di tsena ka mo ntlong ene go dutse ka mo ntlong o re dutse o iketlile o no bona seriti se gabola o sa tse gore ke seriti sang bana le bona o kry-a ba bolela ba re mama pena re bona dilo ka mo ntlong re bona batho ka mo ntlong ke re ke batho ba mohuta mang ba re ba no bona diriti fela a ba kgone go bona gore ke batho ba jwang then ge batho ba lo tse he di tsena boshiu di tsena ka lefastere la kamora ya mamogolo wa ke re ba ka mo kamoreng ya mamogolo wa ke tsule ka kamoreng ya ka o robala o mong ka kamoreng ke tsena ke robetse ka mo kamoreng ya mamogolo so dilo tse di tsena ka lefastere ka mo kamoreng ya mamogolo then ge di fitla mo mpeteng a o sa bona gore di feletse ka o tlo makala go phapama furu o atima ka tsora a o sa le mothola o rubetseng o le right o tshetse o tshentshitse then ba le ngwana wa ka o monna wa number 2 last o nyakile o commit suicide a nyako ipolaya then ka nna lena fase ka motho re bothata keng a ntlhalosetsa re o bona o hopola bahu batho ba tlhokofetseng a re o hopola ena monga motse o bona monga motse so o mo gopotse o kwisha gore ge nkebe o le re o gona wa phela nkebe me bophelo ba hae me bo le kaone ka jeno ke ra wa ona bothata ba ile ba o ke di angels mo ba leng gona ba o lebeletse wena tlhoka pelaelo wena phela ke di angels batho bao so go ntse ya gore ko mamogolo ka ha etla ka mo ntlong ke kgono mo kwa ka monkgo and then ha ka tsamaya go shala go hlakahlakana ka mogae go a di lo tsa ikore lo tsa electric ka moka tsone di senyehile ha o sana mabone go bomile nthong le nngwe ditofo di fridge everything go a boma ka montlong ha ona ntho e lokang ha ka tso fihla fela a ona ntho e lokang so ra ka tsia ka tshilong ka tsamaya ka ya kerekeng tsoko gore ke go gopela thusho gona mo then moruti a re botsa a re o nyaka batho ba bagolo ba lo re ba tlo kgona go boledishana le bona ke bitsa bo sesiaka lena ana o atlileng o lena o ka mo founela ka re ke gopela gore o tle ka bane motho mo batho ba bagolo ke lena ka bane a re kwane family a ikwane family a gesho a ikwane family a molala a ba kwane so ke lena ba bagolo ba lo re nka rile mo lena e tlang re tle re ke ona moruti o ge re fihla ko moruti a re botsa a re beng ba motse a se ba robale mo se ba robaleng gona ba berekisha batho ba boshu ba berekisha ibile ba tla ka mo hae ba tlo bereka ka mo gae ke bona ba berekishang ka mo gae o re lo ka mo ka disenye o re lenga le motsola le sepele o shale o dula ba tshwantse ba dule mo le ene le batho ba boshiu ba berekisha motso ka bane bo sena motho ka mo lapeng ka mo lena le no fihla ka o tsena ka mo motseng owe a le bereke motse a la dira selo so that is what dingwe tsa tsona gore le lwale shake tsona nthoetse tsa o tshwana tsona tse kwana la bereka motse dilo tsa boshiu di a le robala di dira metlho di direla boithatelo ka lena okay ra gopela gore o re thushe o ba robatsa bahu then o tlo o re thushe le ka ko jarateng o re bele motse a wa ra ona bothata then atla a mfounela tsa le lengwe a mfounela a re kopane ko mabitleng then ka tsamaya ka ra mabitleng mo mabitleng a ramogolo le mamogolo aka a fihla mo o dirile mamogolo ramolo a dira selo
then a bolela ka mokgwa a bolelang ka gona a dira ka mokgwa a dirang a re ge re fetša mo re ya ka gae ko dira ka mo re dirang ka mo gae then ra tsamaya ra ya ka gae a fihla gaša a thuntšhetša wa tlhoka bothata o a rile ka ko re phasetšang ka ko gona re laete dikereso re go ganye ka o tuke ka mo gae go ganye then ra dira ka mokgwana o so ile has no tsamaya 2 days 3 days after 2 days 3 days wa thoma ga tlhaka gore wa tlhakatlhakana le go feta jwale o ga tlhakatlhakana ka botsa ka buela ka mmotsa ka re phela ka mola go tlhakatlhakane a re go tleng ga ka mo be ke sa tlela o thega motse be ke tlela o barking o tshirwa o tlosha seriti se sa batho ba gore ba ska tla ka mo ba senya ke re mara okay or a ba tlo ba ska senya but still go a senyega cause o no ro fetša tsa after 2 days microwave wa bomba so go senya le o feta then ke kwele di sound nako ke kwele di sound are jewe ke hore ke he tshwantse gore ke thege motsu ka bana motsu ka o thega be ke no hasha fel ka re okay a ona bothata then o tla tla re thusha byang arawa samalo nya ka o mongwe motho ka le thusha ra re okay a wa rena bothata so kana ko ngwe ke ba ke kra di sound ke na le o kra di sound ke kra di mpotsa hore o swantse gore o tsowe o ye naheng o rapela ke motho mongwe o rata hore ka bana ke bona o kare dilo ja ka di tsamaye ga botse ke tsamaye ke ka monageng ko no rapela gore ke rape ke re khanne modimo tlang kwa le badimo ba tlang kwa ke dilo ja ka di tlaloka ke gopela le bona bana go ba le nthongwe e inkimela mo mkokotlong then ere gore o kare o na something se se ndirelang sign ya re tsama nna mo fase then ke nne mo fase ka mo kamoreng ke tlela ke dikeledi jwale nthola he bolela ere mo nna ere wena o na le bongaka o na le dimpho o filwe so mo filwe mona o swantse gore o tsamaye o ye ka komeng o ka se tse dithebele o sa ya komeng wa bona so kare hai gora gore ke ka mogo ke swantse gore go be ka gona nna ke no dumela fela ke ra wa ona bothata then batho ba le ba bolele gore o na le batho ba mpledisha ba bolele nna ka re ke badimo ba gesho ba mpledisha then he ke fetsa ke tlhatswa ba re ana o yetla ene ka nnete ba yetla ka Friday ba re ana o yetla le o mongwa a gona no lena ba na yetla ka Friday ba re ana o yetla he ba itla batho ba tle bona tle bele gale o tsamaile ka re okay a ona bothata o mongwe ke lesego ana le lesego ba yetla ka Friday so ge ba fihla o wena tle bele gale o tsamaile o ile ka komeng re tlo bontsha direction ya re o ye ko komeng ya ko kae then ka ne go like mo ba mpontsha yona mo visioning gore o tlo tswa so tsama ka hlathini o tlo tswa maso so then o wela mo komenya ko mo orlogo o wela mo komeng mo ya basadi ka re okay a ona bothata ke re ke ipotsa gore ke ka mogogoleng ka gona awa ke a hlatswa mara ntwe kore una ntwe yankimela e dutse mo mkokotlong ba no le seo ka bo 2 wa phone ore romela bana mo sekontiring ke fihlile jwale ke re 1+1 cause ba le ke tlosa ma before batho le ba fihla le so tša fihlile ana se tšwa fihle le so fihlile ka rai maybe a ona bothata awa ana fihla mara ka se motho cause ba le o ska ba bolela selo o ska ba bolela ne sona o phuthe e bile ba mpotsa gore o phuthe eng le eng then ho fihla kwa ka komeng rena re tlo fa moaparo wa ka kwale o tseba ke rena batho ba bagolo awa go ba ka mgo ka bo late nyana le soa seno tsamaya ko motseng wa hae then ke ha gore ke a nagana gore jalo ko tswa jwa ka ba rile batho ka moka ba tlotswa ka mo gae ge ba snotswa then le wena o tlotswa awa go ba ka mgo then o na le motsitsi ka lena a ra wena o nyako tswa a tlo ya kerekeng then le so wile gona ko gagare re emetse ana so be re santse re le hunka gona ka sa ka Friday no re bala le hung ko motedi
then ke ya ka mo next door ke tsama le mme ka mo next door ko mo chikernya ko mo checka mme o re tsamana ko ma ho dirang ke le fifinyana mara ana be se tshwa fihla kan ba tsama ka koloi le family hae then ke a tswa he ke tswa ke re ke ka mo ga mo next door ke feta motsole jwale ke a tsamaya ka re ko tsena ka tlhathini ga nnyane ke le fifi ke tsena ka mohlathini ga o feeling o pelenyana kwa ke nuka tshwanetse ke tle ke jumpe then ke ye ka modimo ka re ke a ketla ka mosadila orlo he ke re ke ga o feelenyana ke fihla mo landa pele go ba lentšu le re hey o ya kae ke nna mmele ga mmao o ya kae ke nna kokwa o ya kae na pele a ke responde ba re gona mo ba wishang gona ke gona ge ba ile o bola re na re majakane nna wa tsewa re mapedi a majakane a re dirilo tseo bogologolo ebe ba gona dingaka ka moga borena mara be le dingaka ntse se ba ikomeng so wena o ya kae ba tlo o bola ka mo ke manga re lo ye gona ko ke kwa voice so e ba re ke ntho go responda yena mokgekolo o re wena o re o molala wa kae o re ngwana a ye komeng then ge ko kwa ka bola ka mogo o tla voice ya mkhala ba ang khudishe ya ramolwaka wa bolela hore bana ba ke ba godishe ka molapeng le rena re bo molala yes re a kome but ke re tseba hore nna ke nyetse mosadi wa mojakane then ke ba jakane batho a ba ikomeng so a sene ke ruti bana ba hore ba ikomeng le bana ba bashimane bentse ba le gona ka mola jarateng mapele o humotse ke o kwa di voice tšeke di botšišana di fetolana sensa tsona tsona pele so wena o molala o mofe kan rena re ke godisitše bana ba without ke le koba ke be ke ntse ke ba botsa gore komeng a ka mare a le komeng then o le mokgala jo a bolela wa tswelela ko nna wa tswelela sefahlego sa o mongwe wa ga molala gona ko mmotwaneng kwale a raga ke mogala jolo ya bana o re aga ke tsebile o re ke kgale ntse re lebeletse le bolela le ngwana le re le badimo mara le sa itlhagisho re le badimo ba ko kae rena ntse re lebeletse gore ngwana le a motshwenya o gore ngwana jole le nyako mmola gore le paletse ko mmola ka mo gae no le moromela nageng le nyako mmolela nageng o re le gone wina motsola then mo ra khula ena ramogolwaka a re motsola ko dirile le mosadi aka le mokubile ko motwana le re ke le Petersburg a lenya ke ma Petersburg ka mo area ya lena mosadi wa modimo a tla ikagela motse mo Slovo then ke ntse tlhaloganyo ka kore ek fetsa mo kore ka phaphama ge ke phaphama ke thoma o bua mo sefatlho ke thoma ke bjale ke a puitse gore khani ke nyakang ka mo nokeng jo ke mo gaufi le noke ke nyakang ke boshiu ke tsule ka gae ke re ke ya ka mo next door ke boela mo kontwe ke tsena ka mo next door ke tshugile ke botsa mkhekolwa ka mola ke re ape go soloso o re a ga jwale ke bothata go le so ke bothata le rena ga njole re sonje re le hung ene o tlo tshaba go ya le hung because of o tshugile o bone dilo jana tseo so o dujile nna mme wa modimo o dujile nna go ba o fitlhelela nako e telele man so nako e fihla araka jole ke nako re ro itukishe ke ra ke sure le cause le ena go kwaka o rile ana o yetla emela ana fihle se se a ke kom o ile wa fetsa o fihlile ko me o jikile ke jikile cause ke le ke sonje ke jambe tsela ke jambe o go tsoga manganga badimo ke le ke sonje ke jambe nuka ba re he o ka e jamba nuka yo ka o tlosa bo ke ke diruri ke le ke re ke sonje ko e jamba then wa jwa voice bar o ya kae o bala sala go wila singe wa e komele no since ke wile ka ga singe ke fihle ko okay so awa mkhekolo la modimo a nna le nna until nakonyana o re go sure 5 minutes o no rujwa then bo ana ba tsena so ke tlhokile o ba tlhalosetse ke no ba botse ka re wa tsa keng ke a lehu a ke na go ya re ke dule le lena a ke nayo gore ka re moya wa ka e ka one ke le hung ka ban ke mo ke yang ke kerekeng maybe ke tla ba right o tla thusha re ne family je tharo le khono kudu ga botse o hloka go thusha ka eng
nna ke tlhoka gore le robatse ka one mokgekolo o tlile ka la bo ke neng maloba o tlile a re o kgopela le morobatse wa sokola o tlile be ke bolela le yena a re ke a sokola ke kgopela le nrobatse okay nto be ke tlo ke kgopela gore le thushe ka gore re robatse mokgalabela le mokgekolole yeah and then le o thega motsola ka ona a re na boroko ka molalapeng then le tse dingwe jaaka ka bona bophelo ba ka a ke mebereko ya gana a ona ntho e loka mo bophelong baka ya pele re ka lebelela ja mmereko re santse re lebelele wena a o right ya go ya ka dipolelo tša gago o a fokola ene go hlokagala gore ba geno nke ba e lebelele taba e akere and then taba ye nngwe swantšeng re lebelele ke kuleng o e bolela ke taba ya motse o la ga botseleleng ka gare ga ona badimo ba re go šale wena ka kua ba re o šale nna alright and then last bone mo go bana ba masogana ka gae ke mang go bana ba kokwago ke ka ga mmamogolo wa gone ke ka mamogolo na sena bana go ba sena and then bana a tšea wena jwele ka ngwana gage wa golela ka fase ga gage ka lapeng la gage ke ka baka leo ka lehu ba ileng ba re ge ba e bolela ba re o nape jwele ka ge ba o tlogetse wena ka mo gae o se kwa tlosa tswa ka mo gae okay alright go ra gore ka motsola wa mmamogolo kwa gago alright ka segaga bolena ge mmamogolo a sene bana le na le taba e bitswa go ngwetši ya lapa le na le yona re na le yona mama go kae o Petersburg o nyetšwe malapeng a batho o ka gaga a sa nyalwe sala nyalwa gale then a boa bogadi segaga bo rena ngwana a re fane a kere mmamogolo malapeng a batho ene ga a ne bana go be go se bothata ge nkebe a ka nyala ngwanabo a tla le bana ba tla ba šala le motso gore letle le kgone go change sefane o bitse ka fane ya bomang ya mo mmamogolo a nyaletšeng gona ba ikwešiše wena gone jwale o tsebe gore mmamogolo o šeile wena jwale ka molebeledi mohlokomedi ka gare ga lapa lela gore lapa lela o tlo le kgone le se ka tla la go tshwenya go sasa o mosadi swantse o be le motse wa gago ene o tlo nyalwa kua pele ene ge o ka nyalelwa ga mmamogolo yo o ba phoso se segolo ke gore lapa la mmamogolo o swantse o maikešo gore lapa lela le a tsoga go tsogeng ga lapa la mmamogolo o go nyakela lapa la mmamogolo ngwetši ke go kgopela medimo a geno go fe maatla maatla ba swanetšeng ba go fe ona ke a tšhireletšo ke a pholo ke a tšhelete onkwešiše go se dilo tše ka moka o tlo di dira ka tšhelete se ka re go o rapela wa kgopela modimo pholo le kokeletšo ya matšatši ya bophelo wa lebala go mo kgopela gore tšhelete ka gore go ja ke tšhelete go hlapa ke tšhelete onkwešiše iya so go nyakega mmereko wa rereša gore o nyaka mmereko but e tukiše pele badimo ba gago ba na le pako ene badimo ba gago ba bolela le wena o swanetše o kreye tsela ya go bea sedimo sa gago gabotse ba ikwešiše o bitša ka fane ya ga mangone jwane ya mohlomonyane sa le ka nyalwa ga mohlomonyane o ebile wena šetše o nyetšwe o nyaletšwe kae ba mohlomonyane ba nyala ba go nyaletše kae mo ga mamogolo ke le kae lenyalo la gago jale re bolela so a leo le senyegile akere ke lebaka la gore o nyaletše poleke rong lenyalo le senya ke dilo tše dintšhi sese go nyalelwa poleke rong ene lenyalo ka bolona le na le dira ene dira tša ka gare ga lenyalo ke motho wa maoto a mabedi o a ka lebelelang gore ka kua ba la kenya ke ba phela gobane mo bophelong ge re gahlana re etswa go batho ba bangwe and then ge ba ekwa gore mothola ka o ntlogetše ke dutše le yena mengwaga ebile o a boa o a nyala pelo tša bona di a susuala balwa ba ikwešiše so ke go ne go bontšha re lenyalo ka bolona le na le dira and then lapa lela la mmamogolo bo nyetše ka lenyalo la go felelela
be setse ke rwa le motlhobolo. and then tabeng ya gore le napele tšhentšhefane ka lebelo be le kitimetše kae? Eish, ke bona ko wa motlhamanyane ba re ngwana bona ko motee ke ena o a nyetse, and then ke mo diretse ka masogana ba rawa tshwanetse gore o change sefane, then bana ba kgone go bitša ka sefane sa bona. So motlhobolo re tlatla motlhobolo bona nako bešite ba e beile mara gano ba le tlhakatlhakano. Okay, o ne nako kae o kgaogane le ntate Motlhamanyane? 20 man. I'm sure no is about 7 to 8. Okay. 8 years. Ke kwa o re go thushe ka dilo ka moka mara lenyalo le ga ke ko bolela gore o re go thushe ka lona ga o sa lenyaka o nyaka go tswela pele. A ke re go bohlokwa ngwanešu ne ga o gatlane le batho ba go swana le rena o re botse nnete gore ke be ke le ka gare ga lenyalo ga ke sa nyaka ke nyaka go tswela pele gore re kgone go go fa maele gore o swanetse o direng. Awa ke nyaka go tswela pele. O nyaka go tswela pele. O ne bana ba ba kae le ntate Motlhamanyane? Ba bararo. Bana ba le ka gore shetse ba file fane ya bo bona, plan ya bona ke Awa bona ba tla no dula ka sefane sa papa bona. ga ga bo bana ba le ya ba kae? Ba re Ga ga bo bana ba le ya ba kae? Gona mogala bo yang go gatlana le yena ka ge wena o sa le wa ga Motlhamanyane o mmotša gore wena o mang wa ga mang? Ka gore ge e le gore o sa le wa ga Motlhamanyane o sa le ngwetši ya batho. be re loketse divorce nna le yena Motlhamanyane ka January, but still e sa kgomotša a ona mo a e tswele pele, and then le ena o tswetse pele because o engage tše mosadi o mongwe. Okay, ke bolela gantši monna le mosadi ge ba hlalana a re hlale bana ene ka gare ga divorce pele re ka baka go ya go abelana dithoto a re lebeleleng gore bana ba kry-a eng ene bana ba ga ga bo bona ke kae wa ikwešiša ko gore divorce se ka ba yela ya gore le palela ke go bolela le bana le nento e le gatlantšhang wa ikwešiša nna go ya ka nna ge e le gore o nyaka go tswela pele taba ya lena e boleleng selapa o nkwešiša e boleleng selapa ene lenyalo la gago ge e le gore letswela e le gore wa kua ola wa kua le lokišetšeng bana ba le lenyalo la bona le leng gore le bile gona e le ge ba nyala wena ba tšea le bana ba ba tšhentšha bana difane ba ba fa le bana maina ge e le gore mogala wa gago ke lesogana nnoši ga gabo gore a re ka kua ga gabo ke ga gabo bana ba ge e le gore wena le yena le decide gore wena wa kua o tla nyaka mosadi a mo agela thoko and then wena o tla bona gore wa go aga kae o nkwešiša le o tla beng o mo kry-ile wa e bona mara le lokišitše tabeng yela ya gore o tso nyalela ga mmamogolo wago a kere mmago ga a hlaba kere santse o ye go nyalela ga gabo kokwago sebela ga mang mamago le gona re o lebelela gore kokwago o nyetše yena na wa ikwešiša and then re lokišetša bana ba gago o ne mathata mama o hloka go alafiwa go ya ka nna a ke bone o le motho o leng ready go tsenela tša marato go ya ka nna ga ke bone o le ready go ya mmerekong mabaka ka ke ya o na le di-voice tše di bolelang le wena tše re sa tsebeng gore neng di ka go botša gore o direng enente o ka e dira go kotsi gore o dulo nnoši o tshwanetse o be le motho wa go hlokomelang go fitlhelela o fola o le gabotse a re gane badimo se ke se ganang ke gore o sokole o nonnoši o ekwa mantšu o nonnoši mo bophelong re tshwanetse re lemoge gore go na le ntho ngwe re e bitsang gore ke thokolosi and thokolosi ke morithi wa motho a seng a robala ka bo yona e ya porofeta ka bo yona e kgona go thoma go fa maele gantsi go iša tseleng e leng gore ga se yona ba ikwešiša lapa lela la mmamogolo ka bo lona le ne le mathata beng ba lapa lela ba kae ba tlhokofetše o hlapile seswi la bona o ka se dule ka gare ga lapa le le se wa hlapa leswiswi la batho la beng ba motsola wa ikwešiša
ke mo ke reng sesi nna ko go fa maele e ba bohlale hlokomela lapa lela la mmamogolo le nyake le ngwetši and then o le bereke o le tiše le bega botse gopola gore wena o tlile le mmamogolo a gwa kere ene lapa lela la mmamogolo be le ne mogalaba kere ka fana ba gabo le bona ba le lebeletše lapa le so ke lapa le tlo fetša le bakiwa lapa le then ge le bakiwa o no nnoši wa ikwešiša so a re nyake gore e fihle moo re nyaka gore o boledišane le ba gabo mokgalabe ka taba ya ngwetši ya lapa ye e swanetšeng go ba ka mola akere so wena o ngwetši ya batho gabotse nke be ile gore wena le mogala ba gago le a phedišana lerato le gona gabotse nke be ile gore le ga lena mara nyakišiša gore lenyalo la gago le sentše ke nyakišiša gore wa e bophelo ba gago bo thoma go senyega o ne nto ngwe seng right mo go wena nyakang gore e lebelelwe ene papa go bana ba gago ke maekarabelo a gage gore a go thuše gobane ga a thuša wena lebelele gore o thuša le bana ba gage o boletše nto ngwe wa re bana ba nyaka go tepolaya why bana ba swanetše ba be le stress ba bone gore solution ya gore ba tšwa ka gare ga dilo tše ka moka ba tepolaya go na le kgonagalo e nngwe ya gore wena le papa go bana katlhogano ya lena e feleleditše go batša bana bale so o swanetše o thušege o fole bana bale ba fole and then motsola o bega botse and then le thome go te prepare go a go bolela le bana divorce a se ntwa go bapala santse le prepare bana bale ba tsebe gore go diragala eng o nkwešiša cause bana ba ka sebe ba ga mohlamenyane ba dula ga moreni ba fela ba ya ga bo papa go bona ge ba fihla go papa go bona papa o ne motho a dula le yena wa ikwešiša ge ba ya gae mme o dutše a nnoši wa ikwešiša so dilo tše di seo di go batša bana wa ikwešiša a ke nyake go tsena kudu go tšetša marato family ke kwešiša gore mme o la motseba le rata re mo thuša kang nko thome mola go ausana ausana moadimeng le kopelwana lengwe o ya ka mokgwa o le šetšeng le boletše ka ona le nna ke kwa ke thoma o tsieleya ka nako tsielega ko go diang kgaetšedi o ga kaneya le ga kantšha keng kore ke gakantšha ke taba ya lenyalo gore lenyalo a se le tsamaye botse kore a ona ntho e tsamaileng botse o ya ka yena o ya ka mang ka ka se sekabelo wena o tseba di tsamaile ga botse jwale ka se seage a se di tsamaye ga botse and then le be le kae ge dilo di sa tsamaye ga botse ka baka la gore ke lena ba bagolo ba be le swentse letlhatlhengwane gore mo re tlo bereka so mo ga re tlo bereka so re be re le gona le nna ke o mongwe le nna ke be ke dula le bona bommamogolo and then le nna ka nyalwa ka mokgono a nyetsweng ka ona ikwa wena o nyetšwang o nyaletše kae ke nyaletswana ka kwa mmamogolo right a re dienso batswadi ne kgangeng ya lenyalo la sese a ke nyako o tsena thata because nna go ya ka nna a gone lenyalo mowe the reason why ke tlo gore ga gone lenyalo ba be ba sa le tseleng ya go ya lenyalong because ba ntšheditšo magadi fela batho ba and then ba le ba ga bo monnola ba be ba jeletšago ka aim ya mabaka a bona gore ba mo change sefane ba be ba change le bana and ke phoso taba yeo ka baka la gore ge o le monna ga o fe mosadi sefane sa gago senke o mo hlabiša re hlabiša mosadi pele ge re fetša ra ya go registera lenyalo la rena then ra change mosadi le bana so ye e diregileng mo ke robari fela ke froto ye e leng gore re le banna re ne le go tšeela malapa a bo basadi advantage ye e rileng and then re be re feleletše re fitlha moo mara ebile phoso ebile ga se yona ga e nyakege kgaetšedi yaka o be a le mmamelodi a phela bophelo ba gage gabotse go fitlela mo bophelo bo hlakahlakanang gona ge bophelo bo hlakahlakana ba re batswadi ba belaela because
ga go tuki le bone ga go thunye muši gae tsamaya gae potšišo ke gore ge sesi a le Mamelodi mohlho mongwe a tetshelela a berekela bana ba gage na ntwe kapa lentšu le mmotšang gore a go thunye muši gae a ye gae o ya go ja eng ka baka la gore motho ke moswa o ne bana ba e leng gore ba swanetše ba roba le ba jele na ke modimo o mofe o e leng gore a ka no tloša motho mo a swantšeng a kry mmereko gona a moiša ka gae mo e leng gore gae go ba le motlhokomedi se se ga fetša go boela ka gae a tukiša mabone ao ba a nyakileng bophelo bo ba wes o robala ke dilo go ne le phate ngwe gae ba la mara mola clip ngwe ba dile gore a ke tso rena batho bao ba bone ke bana bana ba noile ba re phaphara ba no bona bana ba bannyane man ba i4 wa e bona ba i4 bana ba bannyane boela ka mo bana ba le ba tseba ka ba gone ba o le motsibile ke na le o moane ke motsibile 3 ke a se ke tsebe o moane o mo tsebang kwa gona mo motseng o a phela o tlhokofetse mara o be a tlile le ba bangwe ba bararo ka mo wena o dulang right o robala ke dilo o sebela ke dilo di go fa instruction gore dira so se ke wa dira so ntwe e sebelang wena is the same thing ye sebelang bana ba gago. That is why o bona bana ba gago ba bang ba bona ba nyaka go tepolaya because go ne le ntwe e ba botsa gore ba dire eng ene ntwela o ka se nganyishi re a itseba mo pitšeng tše kgolo e bile gona e tle ga ntši o ka se nganyishi ntwela ge go botsa re dira so ke utlo o dira. That is why a kgonne gore a re o ya ka baagišanong o ya go butša dinako tša gore na go tsamaya nako mang ntwela ya mmotša gore ka mo sekwa ya feta ene a feta ntwela e mmotša gore batho ba yetla ge o ya kua o sekebe wa laela motho bile o sekebe wa bona ke motho wo ba ya go hwa o ene e be e yeta ba gore ba ke be ba tlo no re re mmoditše gore re etla re mo hlokile re be re ne le yena mara ra re ge re ya go hlokomela tše dingwe yena ra se borena o feletše kae wo o be a ya go hwa and then a tšwele pele a leboge kokwa ge sebelega mmage wa mo thibileng a rena o ya kae and then kokwa ge le ba bangwe ba ga molala ba ba be ba ratang lapa le la ga bo bona ba thoma ba ngangišana mo moyeng le dira tša gage a ba thieleditše yena go fitlela ba re wena ba re boela morago ya ba gona a apoga gore e bane kgadi jwa le mo ke nyaka eng ke mo kae ka mona lapeng le la ga molala o re o kry-ile o tswa moporofeteng ga a fitlha kwa moporofeteng moporofeta o tsamaile o ile mabitleng a ya go bereka lebitla ga a boa ga shaka gae ge a fetša go ga shaka gae ka morago ga 2 days seemo jwale se a namelela le mmamogolo jwale o tla ka bo yena jwale ga e tla o tla le maratha o gopela thuso gore bana bešo nthuseng ke a hlaka mo ke leng ke a bereka ke theogetše ga a boela kua moporofeta o raua gape nna mmereko wa ka e beile go bereka go robadiša mohu o mo robadišitše marašo o sa boa o sa tshwenya gore a re ga a robala jale o reng o le moporofeta kapa o le ngaka o sa amogele gore ke paletšwe a ke hlatlane le bana ba ke gore mohlho mongwe ba ka kry-a thuso tseleng ye ye nngwe gape ge o e tswa go robadiša mohu ko mabitleng o boa o bereka ka gae go ra gore ke phate yang ya go bereka motse gore go be le boroko ka mo gae wa ekwa well o be a leka go thuša motho wa modimo mohlomong ke ka mokgwa yena a boneng o ka re ga a ka ba direla ba tlo ba raete mara ga se ba ba raete ge ba boela go yena gore no o tsamayang le boneng gore na le ka kry-a mang a le thuša go lokile a se bothata kgaitšedi yaka badimo ba ka no ba gona mo go yena mara e tlo re bušetša morago kua go Rosina gore išung ya go swana le ya Rosina gore o swanetše a tlošiwe dilo tše di leng mo go yena ka moka ga tšona tše di mo robalang di mo tlaišanye di mo sebelang gore a direng a se ka dirang di tlošiwe mo go yena and then a alafišwe ga a fetša
a be clean and then go bonagale gore badimo ba ba leng gona ke bomang ba tswa kae ba nyaka gore a direng a se ka dira eng sesi moroka o boletse taba gore ngwana ga a fanwe ge ke sene bana kgaitsedi yaka a nkadima ngwana gage gore a tla nthushe ka mogae ngwanola e ka se tsogile ebile wa ka moga maubane a go kgonagale ge ngwana a gola dilo tša go swana le bomanyalo le tše dingwe o swantse a boela di direle ga gabo ga a ka tlhokofala a dula moo o swanetse a boele morago a ye go bolokelwa ga gabo ka mantšwa mangwe ra gore batswadi ba lena le bommamogolo wa lena ba le dirilešitše mašaedi lenyalo le swana le lehu ge tsamaišo ya gona e ka se tsamaye gabotse mathata pe manyalo a lena a be a ka se tsogile a lokile ka gore ge le swanetše lenyalwe badimo kapa ke re family ya ga molala e leng ya mo mmamogolo wa lena a nyetsweng ba le phasetša gona ka mola badimo ba ga molala a ba le tsebe ge le fetša le direla manyalo gona ka mola go a ketekwa go a thabiwa go bose na badimo ba ga bolena ba reng ba lebelege ge ba fetša ba jela ke ba metseng ge le fitla kua malapeng a lena kapa magadi a lena le re le ba ga mang le re le tswa kae dilo tša lena ga di a tsamaya gabotse ene lefetše ke batho ba bagolo ba e leng gore nkebe ba boditše mmamogolo gore mmamogolo bana bao ba godišitše o dirile taba e botse re a leboga jale go jale tša manyalo tša boeng swantse ba ye ga bobona so ga go a ba jalo so ka kua lateng la ga molala ebane ke playground ya baloi ya ka kua ke mathata fela malome ka kapa ke playground ya baloi ene le ba bangwe ba ga molala ba nyaka lapa lela ba nyaka go bona e le bona ba dulang ka mola so sesi o sa tlo no ba le mana ba because ene le bona bao ba nyakang go dula ka mola e le maga molala a se bona batho ba maleba ba go dula ka mola motho a swantšeng a dule ka mola ke ngwetši ya lapa ye e leng gore ba ga molala le ba ga bo mokgekolo ba swanetše ba dule fase ba nyake ngwetši ya lapa ba inyale and then e hlokomele lapa lela e be ka mola se se go nwa le ge ba re o swanetše a feleletše a dula ka mola then ga a kry-a monna gane yena ga a swanela go tla go nyalwa ye go ba le ga gage then ga e ya go ba le ga gage ba tlo molata kua ga gage ba re boa ka mo unless e le gore ge e ka ba mmamogolo ka nnete ruri le badimo ba gabo mo a leng gona o nyaka sesi ka mola gona ba nyale sesi jwale ka ngwetši ya lapa ka mola ga mmamogolo ge a ba monyale jwale ka ngwetši ya lapa ka gore ge e ka ba mmamogolo ga a berekiše ke baloi ke yena a tlang ka bo yena a re bana ba ke ba godišitše ke ba ka batle a e dulelwe fase mara se se sa lo monnyane se se gape swantse a feleletše a e ba le monna a e ba le ga gage and then le wena dilo tša gago di tsamaya gabotse ka gore dilo tše le di dirileng kua ga molala a se tsona so sesi jarata e la ga molala e hloka go berekiwa dilo tše la di leng ka mola ka moka ga tsona ditšwe 8 dilo tše di leng mo mading a gago le mo bophelong ba gago le mo maphelong a bana ba gago di tšwe 8 and then o be gabotse then badimo ge ba e tla re kgone go tseba gore go bonagale gore ke ba bommago kapa ke ba bopapago ke mang modimo o nyaka eng e sentše tša go sebela tša go roma dinageng tša go roma kae so moroka nna ke nagana gore ke hlakantšhitše ke nagana gore e kwagetše gabotse ka mo go nna ka mo ke e kwele a gone molato alright ya a ke go leboge malome ka kapa ss a gone gore le ka robatša bahu ba ga molala lena le bomang go nyakega ba ga molala ba batamele lapa lela ke la mmamogolo a kere ene ntongwe e leng gona ntle le gore le kry-e ba ga molala le ka se tsoge le lokile mmamogolo ke ngwetši ya ga molala le ka nyaka baporofeta la nyaka dingaka dirapeng tša ga molala
re tsena ka o motei wa ga molala wa ikwešiša re tlo le thuša fela re swantse re le thuše ka tsela ya maleba akere lenyalo ga o le rietše plekeng e seng ya maleba re a le phošolola then la ba le tšwelopele bophelong re nyaka tšwelopele akere ya ke nagana re e kwagetše ke nagana re e kwagetše go ne mo le neng potšišo no re a leboga go ne mo neng potšišo okay o sese maybe o tšhaba o bolela sese ka ge a be a nyetše le ena ka ko ga lapela ga molala ba re dilo a di tsamaye gabotse gone jwale ba mo ka sepedi sa gabo rena a re rwale mohlobolo ba re ba thea ngwetše leina mara o na le seo tše di swantse di diriwe jwale ka ge go rwaliwa mohlobolo tša bongwetše o di dirile ka ko lapelela la ga molala jwale gane jwale dilo tšela a se di sepele gabotse so gane jwale ka December ba re motswadi ya ka mmarena o re dilo tše di swantse di dirwe gae gona ko Petersburg jwale ka December o dira yona dilo tše tša gona tše so ntho e ntlabileng gore mamogolo wa ka o rile nako gae a etla maloba etla mo a re modiro o tlo le itlhokomeleng ko modirong ka re modiro o ka tla wa setsema gabotse ene se ba se kgopelang ba re ba kgopela kgomo mo ke kweleng gore o ka re modiro ba o dira o ka re a ba o dira kgomo mara ena a re o kgopela gore modiro ole o be le kgomo ka gare batswadi go tloga thušong ya lena ya mathomo dilo tšeo ka moka ga tšona go tlo ba le tsela o tlo ikgwetša tsela ya gore manyalo ao a lena a retolwe a be gabotse ntongwe le ngwene le solution e fela ge batho ba inyaka tše dintši ke tlhatlo fela ya gore ge a iya go le hlola o tlo bona eng and then a hlahliwa ka tsela mohutamang and then gore kae go swantse go lokišiwe jwang kae go swantse go lokišiweng jwang okay re a leboga ke ra leboga a o sana o right o gabotse re a leboga batswadi ebile re tloga re leboga kudu nako ya lena ka mo gore le bonagaleng e le ge le tlo hlalosa mathata a lena tše dintšhi di tla bonwa bana bešo re emeleng ka mola reception ka mola re tlo dire handa pele re tsamaya re bone gore na way forward re ya kae thobela mmino o ratang e ka ba wa afrika jazz ra go fetola ka moka house gospel hip hop soul goba amapiano bošego le mosegare ka lekaka ke mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend like all 96.3 FM
mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. 96.3 FM. ashwi nomtekhalanga fa yona e kwagala ka re ga lana go la pitšentša kgolo go motse community radio re dutše metsotsong e masomepedipedi fela go ikela go ere ya lesomete re ya leboga ka sona sebopego seo ba gešo re tloga re lebogile kudu a go menagane ge e le ga jwa le moroka kgaetšedi ya rena šo go tšwa lefaseng la ka kua tafolokopo o tla re tamiša a tetsebiše gore ke yena mang ka moraga fawe o tla tsena ditabeng tša gagwe tšeo kapa ke re ka gare ga ditlaišego tšeo e lego gore di feleleditše di motliša mo lane go lapitšeng tše kgolo moroka nke o mo amogele o mo tamiša ya sesi a re go amogele re a go tamiša o fihlile ka pitšeng tše kgolo gona mo tlo kry-ang thušo ba tlo go fa melao ya radio and then re nape re thome nako e ile ngwanešo mo fe melao malome ka kapa re a leboga ngwanešo founu e be silent ka fawe se sengwe ga re bitše maina a re bitše batho ka maina mo radiong se sengwe gape ga re bitše maina a dikereke a baporofeta le dingaka mo moyeng ge e ka ba ke moporofeta eno ba moporofeta tsoko ge e ka ba ke mokgekolo eno ba mokgekolo tsoko ge e ka ba ke moagišane eno ba moagišane tsoko jalo se sengwe gape ngwanešo polelo re a eapeša ga re no bolela lentšu leo e lego gore le a lomela tsebeng ya motheeletši kua gae re hlompha polelo ka gore rialo ke nagana gore e tloga e kwagetše gabotse gomme o ka no tšea sebaka se ngwanešo wa tamiša motheeletši nkore ke die jale wa tamiša motheeletši ke moka ge o fetša wa re rolela mathata a gago a e leng gore a go tlišitše ka fa wena mathata ga go ka re tlo ba mantši nkore go go bapalele se maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a lebogaga ngwanešo e no tša sebaka se o tamiše motheeletši se sengwe se re se gopelang o dule ditabeng ge re go botšiša o fetole se re go botšiša go sona ke moka re kgone go tšwela pele le go boloka nako kgaetšedi yaka o ka tša sebaka se o atamiša motheeletši kgole le gausi mo a re theleditše go a le gona thobela ta go le dumediša nna ke Betty Moga Makua ke tšwa lefaseng la Tafolokopo ya mo lefaseng go boima ba re ya hloka tšhile tšalala motswadi o itse go sepela a re šia le molatlhego a re šia le mangwane a šala bapala ka rena ka gore re itse ga re gola re go jile re le ba ba ifo ga re bitše pedi masogana a mabedi so ngwana gešo ba a tšwile lephere ngwana mafelelo a tšwile lephere a bekile ke lephere le nna ke re motho o nyaka maele mangwana ka ke nagana gore o ile a nyaka maele go ba kgotse gane wa latlhega ngwana wa gešo o itse ga ba ja ba morela ba re gomme motho mo alafe ka letapola o bošule epena a tšea letapola a lesega ka bogare a rapa ngwane le phere le a buša mo ke sa gopoleng ka be ke sa le monyane a ke tse bone ka re o romme mang a raya le epele jwale ngwane lwa gešo be ke gojile ke bapala le yena mo ditorong a phela itla ke ba hlalosetša bo go sena tabe ne ba itšea mapele ngwano o beng o bapala le yena mo ditorong wa geno o hlokofetše o ile a hlokofala and then wena bo o bapala le yena mo ditorong a hlokofetše okay and ke a ntaela go e sa ntaela re ke a sepelane ke mmona gore o felela kae mara ga ke tsoga ke hlalosetša mangane a sanka intšea serious ke a bona o fuletše mohlomongwe ke mo gopotše goba go riegang ka nna a phela le nna jwale re gojile re sokola mo ile gore tša me re phapharega le dinaga re jula metseng e mentši ke a bona re tša me re ama tša mo metseng mo ile gore
mmagwane o itse go nyalana le rangwane ke monna gage o itse go nyalana le monna gage a sepela ka masakaneng a re šianyanyeng go kwa sa gore jwa re tša maele tseleng ra tša maele goba go mokgotsi ya gage mongwe ke makhe ya rena o ilandela re tsena society ngwanešo wa bona mmangwana ga go sepetse le ena o lebeletše tša motsa gage tsena society o folapa la geno nna kana ka leka ka bojotlhe gore ke tsene society ke sa tsebe gore ke saenela tša phako kane mo ko laetša ke tineetše le ka bana gore ke a senela mokgatlo ke tlo kgona ke neetše le ka bana ka iša le certificate nna ke tseba ke tsena society ke se tsene society mara se le santla ba bošego ba re tlotša ka motlasa maoto ba re go mmetaboga ke palela ke go taboga a ke tsoga o tsoga o tlhalosetše mang abuti aka ye ke motshepilego ke molatelago ye mogo le ena ga ana taba le rena lebile le ga lehono ile le naga so be ke phela ke llela go ena ke mohlalosetša a fo nkgotatsa ka go fore ai sister mohlomong wa mana go nyaka o rapele ke no rapela ke tšea maele gona mo tseleng ke leka go ka rapela ke bute phološi mara go ile go a fetša go pajile mo ile gore kana ka ba ka dira jea ke mahla le motho ngwana ba re mo go ka pompong ena go kega mo ile gore kana ka wela ka gare ga matlorotloro ka wela komentša batho ka re dikoma ke tšešo ke wetše motseng wa batho ka nyalwa ka re mole ke nyeletše jantlaba tša re mole jintlaba ka bua gae ke bajwa ba re ga ba nyakešiša ke sepela le morwalo o ile gore o dutše ka gara popela le ga lehone ga ke bolela ko rwele ka popela ga o rata ga ke re ke a rapela ga o bona gore mohlomong ke na le maatla wa nkgama eng morwalo ke sepela go lona noga mapele ka mo gare ga popelo ya gago o kwa o ka re go ne noga kapa o a tseba gore go na le noga ga ke robetse bošego ke lora ke e bona e tsena okay mara ga e tswa ga ke e bone mapele ge o robetse o lora noga ye e tsena e tsena ka tsela ya mokutama sethong sa gago sa bosadi e tsena ka mogare ga gago and then ge e tswa ga o e bone ga ke e bone okay and popela ka e phela ile bohloko e baba ke a leka go ka yema ga ke yema ba mpotša gore o wetše komeng tša batho ke gore ke gale ke yema mo ile gore ke dipiditše gore ke tšhita dingaka cause of dingaka le ba profita ba ntšhaba nka fora ke fihla ga gago malemokakapa wa re mole o phekola ka 200 na o mpitša 5 le nna ke dipotšiše gore go riegang jale ke hloka thušo e serious cause ya ntlaiša ntoe and ke hwetša e le gore o tlaišitše le masiaka a ke ilego ka ona ka kua wa le ona o feditše ka ona mapele ge ba re joina society wena o tsebile o joina society se se normal sa go boloka wa tšea le ditokomane tša bana wa iša gore ba kgone o ngwadiša bana ba gore ge ba hlagetše ke mathata o kgone o hwetša thušo ke se ka ba sepoune and then go diragalang kapa go diragetšeng gore wena o tlo gore go thoma go tlabega bošego o ikwa ba go tlotša ka dilo ka mofase ga maoto ke moka ba re a re tloge wena o palela ke go tloga le lekhone le o sa palela ko go tloga goba go ile gwa ba le mo e leng gore o ile wa tekereya o kgona go tloga ke o ile gwa ba le mo e leng gore ke ile ka tekgwetša ke kgona go tloga kane ke tseba dinaga tše ntši ekwa ke šetše ke tseba Mall of the North mo e le gore ba itše ba ntahlantse ba palela Mall of the North a ke o tsebe ka mahlo ka mara mo bošegong ke o tsebile ba ntahlile ka gare ke tseba gore o tsena monyako ba re o tlika ka ticket e gold ngwadile gore Mall of the North shopo tše ka moka o tshwantše ke tšame ke tlika
ba ile ba ntatlha ka gare ga wona gore ke tswe ke tšame ke kgopela thušo mo go batho ba ma-security. Mapele kgaetšedi yaka a senke re no bona motho wa go šomišwa go ba moloi kapa moloi e fela re hlo re kwa go thwe batho ba ke ge ba sepela ba ya go dira tše ba di diang ka nako ngwe ba sepela ba le ka sheleng ba tlotse dilo tše tšhwanyana jwale wena ge o šalle o wela ka gare ga mmolo ebile o palela ke go tšwa o tsame o kgopela ma-security thušo o be o a kgopela o le mo seemong sa mohutamang Ke apara uniform e blue ye ke tseneng ka yona primary. ekwa Ke apara blue and gold. ge ba go tlogela mo mmolong le be le ya kae Nna ke tšega nna motorong yaka ke phafogile ke le ka gare and ke ka godimo. So ga re beng family ke gore ke lahlile ke gore family be ke nagana gore be re ya ntahla ke a bona e feditše ka nna go ba re feditše mmereko. Cause be ke tšega ke phafoga ka phafoga ke na le yona family eo. O mongwe o ga re bandrela re tsamaya ka Pick n Pay o nrekela December. Ka re mose Shoprite šimo gausa a re aowa sepela Pick n Pay. So nna ka gapeletša ka tsena ka Shoprite a ke re phaga batho ba sepetše. ekwa Ke kieletše ka gare a ke na ticket. mapele ge le tsena ka mo mabenkeleng le tsame le reka tša go ja le reka ka tšhelete ka gore ditikete tša go tsena le di swerišediwe ge le fetša go tsena le topatše le ditopa le patela mo go mang ka baka la gore shopo e tswaletše Nna ke rumile okay and nna ke na ticket. Ke mo ile gore ke inagane gore ne ba re ba ntimetša go apala. and then ma-security a ile ge a go laelela go thuša gore o kgone go tšwela ko ntle wa fitlha jwang gae Ke kgopetše security le lengwe la tsamaya le sepela le nna re tsena ka tlase re rutoga re yang re fetile Jimmy re fetile restaurant ka mogare ga molong. go o fetša go tšwela ka montle wa tsamaya jwang A ke fitlha mo le gore ke tšwele ka ntle go kositše gore ke eme mola camera and shoot tšenepe saka e be gona ke tšwago. Ga ke tšwa ka gare be ke sangboela ga ngwana ke tšwa ke belege seallaka. Ke kgotsa ka montle gore nako sepela kang ke di private fela di taxi ga di gona. kgaetšedi yaka dilo tše o di bolelang tše a se ditoro ke dilo tše di beng di diragala ka nnete Nna ke nagana gore ke ka nnete cause ke tšega ke phafoga ka moswana ke tsoga ke tlhalosetša mosadi a butaka. mapele ge o phaphama o phaphame o le kae Ke phafamme ke le gae ke mmele o baba go laetša gore le maoto a baba go laetša gore ke bolaile ke tsela. Ke a mo hlalosetša ra wa jutšega go ka re ke reality a re jwale mara o re feitše ka goreng batho ba gona ba feta ko ba re o reng ngwane o go jile jo a wa nna re a kgotsa a feta jwale nke re boele kua noge ngwanešo o kwa noga ka mogare ga gago ka mo and then wa ikwa ge o robetše o e bona mohlomongwe spiritually le ge e tsena e šomiša setho sa gago sa bosadi go tsena ka gare ga gago e dira eng ge e fetša go fitlha mo mmeleng ya nhlakahlakanye nroba mokolo e mphetša maatla and gore e etla maoto ka a tširuka a re mola tširuka ka thoma ka tengwaya wa hlohlonela ke a tengwaya ene ke apola ke šala ke lesoko ekwa e napile ge e fetša go tsena go ne le ka mokgwa o kwang ka mogare ga gago ka gare ga setho sa gago sa bosadi gore se a šoma goba gona ka kua ka gare ga popelo gonne se e leng gore noga ye ya se dira nna ka mokgwa ke tekwago ke nagana gore go na le se ile gore ya se dira cause of a ke itswa ba re a ke na maji a ke na metsi o ne bana ba kae ba ba ifo papa go bana ba o kae ba tšhabile mosegare ge ke bolela le wena kgaetšedi yaka o boletše gore noga ye e ya go kgama ebile ba go trekile kore o ka re noga ye e sepela le wena gohle mo o sepelang gona e kwantongwe le ngwe ye o e bolelang ebile go ne kgonagalo ya gore o tšhoga gore
re ka no fetša re satle ka baka la gore ga inyake o kry-a thuso ko go kwele ga botse e na le nako gantši ga ke rapela le mo e le gore ke tlo fola gona ke nagana so ka monaganaka cause of e kgone ba fetša maatla re ntse re itswa mothong a re ntšhetše ditaelo a re le boneneng ba re ešina re tla re ya ebe nna ke emelele ke re go ra gore ba lefentše a ke sepene bakgekolo ba ba go joinišitšeng society le kopana bošego fela ka uniform yeo ya lena go ba le mosegare le ne le go kopana le dumeditšaneng le duleng fase re kopana bošego fela ntle le go tlotlo le fofa le tlika dikarata mo mabenkeleng mo mebereko ye mengwe ye e leng gore mohlomongwe ge ba go joiniša wena o sa tsebe ba go šomiša go dira eng le eng ba nšomiša go porofeta metseo le gore ka tsena ka gona ba nšomiša go bula metsa batho le go ke reng ke dilo tše ntšhi tše le gore ba nšomiša tšona e no ba tše dingwe nka sa di bolele ga go ne mo e leng gore ba ne le go šomiša bošaedi mohlomongwe ba gore maphelo a batho o kry-ane le go šašarakana so especially moga tša abutaka ke a mopaka a eganyane kahle wena le abutaka le yena ke a mopaka o mopaka jwang ke no lo re ke ilwa le bona bošego ke ba tia ka molamo le ga ke sa tse gore ko tšea kae and then forogo ge ba tsoga ba go lebelela jwang wena o tsoga o ba lebelela jwang ba bontšha e le batho ba letšeng ba papatliwa go ba ino ba batho ba ba normale go ba lebeletše nna le baloi ke nagana gore ba ntiela go bolela cause nna wa ntshe selo se ngakantšha ke a tsoga ke a ba šikinya ke re ei gape go sokho ke letše ke go lepaka ile ka teamoga tša botaka ka nako a ime a ntshetla pele o nyakile o lusa ngwana o dutše sepetlele beke ngwana tswile ka gara thari ene wa hwetša ke baba ke pelo ke sa tsebeng ka riang wena jwale ka motho wo ba mo šomišago go porofeta malapa a batho gore a tsenega ga a tsenege go ne le malapa a e leng gore ge wena o a porofeta o feleletša o palela kapa ba palela kapa le palela ke go tsena ka gare ga ona a phela le gona wona mara nako nngwe since ke thoma o bolela ne ba itima torwaka cause ne ba gana gore ke a di bolela le tše ne ba di riang ka thabeng be ke dintšha na jwale o tla sela le gore papatlile na wena a ke tsebe kane mo ba ke phelago ke sepelantsheng šingaka ka moka difore mo e santše ke tle mapanta ye mongwe a re yena o tšhabohwa ko gore a ke tsebe gore morwalo ba o tšhabago kwa mohutamang o boletše gore noga ye o ka re e go trekile e kwa dilo ka moka ga tšona e bona dilo ka moka ga tšona ka moraga gore o thome go bolela le bokakapa o nyaka go tlapitšentše kgolo go ne le matšhošetše kapa ke re di-warning tše o šetšeng o di hweditše mabapi le go nyaka thušo mo pitšeng tše kgolo re itše go fetše o bolela le wena ga ke sekama ba re go mo ka sa e fao a ke re ba ntshwariša boroko ba re go mo ka sa e fao ka re gomme ke tloya nna eno ba kane ke na le kgang ande nto a ke nyako e ria ke a e ria ka re gomme ke tloya ka botša moga tša butaka ka re bolela le abutaka o itse go kwa gore ba ntšhošeditše a beifa le yena ke nagana so jwale ngwanešo moroka ke tlo kgopela go buiša ya mafelelo ge e ka ba mohlomongwe go ne le se o ka ratago gore o ka se botšiša kapa o ka se bolela o tla tsena sese gone jwale ge re le mo re ne le wena gantši ge le tsamaya nako mang ka 9 wena gape 9 e sa le mosegare wena ka 9 malobanyana ke tswa Cape Town ga butaka o mogolo
e no ba bana ba gešo ke a gana gore ba ba bolae cause ke thiba ka nna e mapele go ne le mo go felletšago go e ba le taba ya gore lekhusong tse letle ka mogageng gantši and then go gana ba go dira eng e leng gore e tla go kweša bohloko ke mo e le gore ba ntia gore ba ya mo baneng ba ba gobatša kane first born a ka e sa le a hlakahlakana e lusa monagano go atla mo e le gore ra meememiša gore ngwanele a fole jale o wa boraro le ena awa le ena o ka mokgone mongwe o na le go felang o robale sa le le ena a fetša mole wa go tša tsoga a lla le ena o ile kare a ke nagana o ka re ile ba motea ka dilwana jale Cape Town o be o ile ka taba ya go fofa goba o etile straight ka di-taxi awa mo ke a bona be re nametše tekesele cause nna ba mpripa o kare ke helicopter na ke e tsebe ka matlho and then le ile go diang kua ke mo abuta ko mogolo a berekago be le ile o diang ke ne ba nyaka abuta ka gore ke mmolae and then wa diang go fihla wena awa ka gana ka re go gana ke ga ba nlata ba ntia go njwa letsogo la ka le molalo di a baba ka baka la go papatliwa wena gape mosegare o goeletše ga bohloko mane gape o goeletše ga bohloko a ke tse gore bo re nogela e go diang e dia jwang morokankeng ke o tsene mo alright sesi o re ko wena mang ke nna Betty Betty o ne nako e kae o le ka gare ga mmerekong a ke nagana ka re ke kgale cause of ba bangwe batho ba mpotsa ba re wena gape go betse gore o bone nto ba e rile go ngwana geno ba mo dirileng e ba ile go ba mortia ka letapula ba lenyepela okay le phela ka mo mmerekong o le jang go diragalang a re sa thoma ba ifo ba dinama tse khubedu and then nama gona wa e bona gore ke tala so ka nna be ke tsoga ke khotsa ke tiputšiša ke botša le babuti ba ka ba thoma ba ntima tšona ba di-pripe o ka re ke dijo tše ile gore ke di tlwaetše like ke le gore ke ja sa go sheba sa go butša KFC ore marotho fela okay a le phele ka madi ne re anwa ka kuju be ke anwa ka nako ke sale ka bogaji ke mo ile gore be ke lora ke anwa mara ke tsoga ke kgotsa then be ke ra ke no ja mohuto ke tsoga ke kapa alright mo bophelong ge mathata a maswa go tlhagela like o ne go llela go bomang so be ke llela go basadi ba ba golekgane ke bona ba ba go njoineša so go itse go njwale motho nka reng ke llela go yena ke mosadi a butaka ke ene le gore go njwale ke llela go yena mola ya bang wena wa thomang go joinela magotla a o thomile go a joinela o nšitše o ne ngwana go bo se boa ba le ngwana ke ne bana ba babedi ntane ge batho ba be ba go lata bošego bana ba khika ge o šitše o bolela gore le bona ba ba joinišitše banna ba bo dula le bona bo papa go bana ba bona be ba tlogela ne ba no sepela ke gore monna a fetšego lekgotla la society kwešiše potšišo ya moroka gone jwale o ratana le lesogana and then le ka be le robetše ga bosogana le kapa ga geno ge ba e tla ba tšea wena o tsamaya sogana le go šala go diagalang gore le lona ba le tšea ba tsamaya le lona nna ke nonyana gae ande pele ke le kwa gorena bontši batso jwale ke nagana gore le ena na sepela cause mo a senke ba mpontšha gona a senke ba go bontšha eng a sanka ba mpontšha gona gore go riegang gantši kgaetšedi yaka
se kwa re tšhabela ka ditomo man wa tsa o tšhaba ka ditomo o thomile o bapala tšea ke ya go fora o ne le lesogana le robetše and then nako ya gore ba tle ba go tšeeleng go namela tekesele tšeo tša lena le eng bo Cape Town le eme molong e fitlhile šiba ba fitlhile ba go tšea nna ge ba go tšea o a tsamaya o tlogela sogana le mo ga bolona kapa ga geno wena wa tsamaya wa tle wa bua o mo hwetša goba ge ba tšea wena napile ba tšea le yena ba ya go moroma o tla tsamaya a bula mabenkele a sobelela le yena o tsena merekong wena alright o kompotše mosesi maikemišetšo a lekgotla le ba re ke eng gabotse ba nyakang ka gore ba go lahla mmolong ba go file karata nna re tseba karata e swara tšhelete jwale tše tša lena dikarata a se tše di noriang gore batho ditšhelete tša bona di timele ka dipankeng yeo karata ba re ke ya go tsena monyako o etswa jwale mmolong o ba o ie o riang ka gore gape mmolong bana mmolong gape go wa batho ba bantši mo ene le gona why ba no kgetha Mall of the North ke nagana gore ke officing ya ntshekane bo go tletše batho ba go sa kgonege ba go sa kgonege jwang dizombi okay gona kua mmolong di tletše di dira eng dizombi tše kua mmolong šino ba pisi xa bereka ke kwele o bolata ba gore kua utswang a se ka go seleka a se ka go seleka o rialo le a tsebana le ne le go kopana go lenakana ba ra a ga ba lo ikgothe go ba le ka digurupu le ka go fapana ga di-society tša lena le maina jwalo ga botse re mokgatle ka o teng cause a e gona naga e se nago kgoši ya boloi nna nka no re thuša wena ke kwele o bolela ka thabeng le riang thabeng ka thabeng dutše e le gore re jirile nna a ke tsoga ke a lebelela gore ka ne ke lorile pleke song a ke nna ba ntoma e ba toro ke lorile pleke so a ke fihla ke checka ke a dinyepolla šie le rile eng ka thabeng ko re nyepela dilo tša go swana le eng so sa le ka hwetša scaftini sa noga e nyepetše ka hwetša letlapa ba letleme ka tšhela le lešweu la lega kadima ka hwetša mohlare ba o teile ka dipikiri wa morula ke no tsoga ka ya ka dintšha le nna monagana gore wa e ke dintšha ke tsebe alright ge o tsena ka mola lekgotleng le goba ke bie gore lona society eo ya bošego yewe ba go fa melao nna ke itsenetse mosegare ke sa tsebe seno so sese melao eo ya gona ke e tsebe a ke e gopone o ka gare ga lekgotla la mmušo wa lesusumara ga o tsebe di-terms and conditions nna nto e ke e lemogago ke gore melao yona a ke e gopone nto e ke e lemogago ke gore ga o sanele o bolela ga o rile seno o santse o homola jwale nna ja ntšhoša okay sesi ke ofe molao o ba go file go ona o napang o go tšhoša go feta melao ka moka o o filego ke bona batho ba ba bošego kwa go sa bolela jwale nna ke a bolela nka sa lose bana ba gešo gon jwale ga botse ba reng santse o bolae mogadi wago le abuti yago o ba bola jwang ba troya o diang ra troya le troya eng like o lo ra o le sekolong o troya o te bona o troya eng nka fa troya motho a tlhabiwa ka thipa ore motho a go bala a tetlemme okay and then ge o troya motho a tetlemile ka thapo a tetekeleditše napile ke ka mokgwa e leng gore motho o swantse a tla tsamaye ka gona
then le dirang ka picture e le fetjang go e draw o drawile shifa go a bontšha ke picture ya motho o hlabilwe ka thipa gore o tekeleditše le dirang ka yona re nea boss boswe a le bone gore o dirang ka yona awa wa ditšea wa sepela le tsona then rena ka mosane re makala ditša moto di regeng and then le na le mo le gatlhanang gona bošego mo lefeleletseng mo le fiwang di-instructions tša gore wena wa kua wena go ya mall of the north wa Cape Town wena o šala mo tafelokopo ola wa kae le fana jwang di-task nna ke no phafoga ke bona ke tsena mo metseng ema mo lekgotleng la lena a ke re santse ba go appointe gore wena wa kae ola wa kae lena ge le seno gatlhana mo le gatlhanang gona o no tsoga o le kae goba le a bitswa ba re le kgolle le ya kae le o bereka mmereko wa gore nna ke gore nna ka mokgo ke teponago ke no bona ke le mo metseng like ke na le bomme ba ka mo gore ba mpha instruction mo ke a bona ba ntoma mapele nto morokanya ka go e tseba ko gore a ke re wa bona go jwa re ka moki re 4 ke nna ka kapa ke laki ke moremi ke malefo o mollo o mongwe o dia mmereko wa gage and then ge re tlo theogela go ne le mo e leng gore re a tseba re malefo o dia eng mmereko wa mehle le mehle mara ikhonle godimo ga mmereko wa gage re mo edella ka sela le sela la ke re a tseba gore mmereko wa gage go netefatsa re mafaratlhatlha a tsamaya gabotse mara o tla re ge mafaratlhatlha a tsamaya gabotse a tswela pele a dia se sengwenyana ka thogo wena ge o šalle o tloga mo ga geno o ya ka motseng o ba o laetswe gore o ya go tsena ga maubane o tsena ga moremi o tsena ga malefo o tsena ga makua ga moremi o dia sa gore ga maubane o dia sa gore ga malefo o dia sa goba wena o no tsoga wa tsamaya nna mo ke lora ke robetse ya then ke lora ke shetse ke le mo motseng gore ke ile jwang ga ke tsebe cause sometimes ne ke ra ke lora ke nametse helicopter or ke reng koloi ya selatlha mara gore ke fihlile jwang ka mo a ke tsebe ke no bona ke shetse ke na le batho ba ka mo a gone tšatši le o ile ngwa tekere o swaregile motseng o boletše gore go na le lekgotla la bagekolo lekgotla le la bagekolo go ne mo o ileng wa tepona o gatlhane le bona ke more mo motseng o re joinetšego society ntse o bagekolo ba fihla ka mo lapeng leo ka nako e teng mara ke re lora ke robetse a ke re toro ngwaneso e tla tla go robetse dilo tše wa di lora goba le tšeo di bonang ke a di lora ka moka ga jone noga e tsenang ka gare ga popelo gago o e bona ka toro le go e fila cause mo ke sepelang go la shoga mo o no tsamayang o ne o noši mosegare o sa lore okay cause go la shoga so ke mokana ke ba botse ke re na wa tsa ke a makala ke phela ke tšhaba ene shoga e ntšhabiša madi shoga ke yang ke ga mosadi a buta ka re santse re tse re nyakešiša ke hwetše le gore awa so sepela le nna o kgona go fofa ke kgona go fofa le fofa jwang ke gore ke kgona go fofa nka sa fihle ka fleteng ya ka godimo ke sa sepela ka maoto o reng ka mo ke re go wetša ka mmole ka mokgo ke fihlešego ka ntse ke nagana re fofine le fofa jwang le berekiša eng go fofa go na le ntene ba re tlotšago ka yona ka motla sa maoto cause no a ke sa di gopola ba di tšee and then uniform ya lena le re ke golden blue ene tše a fapana uniform tše kane go na le ngwa gape ke ntsho ke mokane go sepediwa le ko re e ntshwe ke ya ba
batho ba go tikilela ba re ga ba nyakeng batlhologadi so ke mokana go tšire di apere so e ba diroko so wena o ne uniform tše kae ke yone e ntsho le blue o ne tše pedi and then ke tša lekgotla le le tee goba ye blue ke ya ba bangwe ye ke ya ba bangwe radio itimile ke nagana ke a ba aowa o sekwa nagana a kere o mo online yewe go ra re wa tseba re uniform ye ke ya society sa leina le rileng and then ye ntsho ye ke ya society se se rileng blue ye ke ya youth blue ye and then black ye ke yone le ke tšweinego ka go yone wena o ka mo le ka mo o bereka le baswa le batsofe and then ge o apere black ke ge o ya go dira black ke yone ntshepiša go gole ke rela gore gantši ge ba go apeša yona black eo ke ge le ya go dirang ge o apere diaparo tšeo tše black ke ge tšatši le o rumiwa goa go riang re ile go nwa go maji ao o black ke ya goa go nwa madi cause no a ba sa ntaetša madi ba ntaetša no ba juice okay jwale ka ge o bontšhitše gore lefelo le lengwe le le lengwe le na le boso kapa kgoši wena go nwa le ge o le so wena ge ba ka re moteti a wa tseba re kgoši ya moteti ke mokete go jalo goba a le tsebane ga botse gore lebantla le la moteti le buša ke mammang la ga matla la ramošebo le buša ke mammang nna ke no bona ke no kopang le batho ba ke sa ba tsebego le ge le le koo a le tsebane a ke ba tsebe ke tlo tseba ba ke tlogileng le bona and then ge le kopana le šoma mmogo le berekišana mmereko o wa bošigo bo we le o hlakanetše le sa tsebane ra o bereka le sa tsebane awa man kgaetšedi ka jwa leng ko emenyana le wena bona le baloi go a loiwa mo and then ge go loiwa go ne baloi ba moteti go ne baloi ba mpheleng go ne baloi ba ntwane go ne baloi ba tafolokopo go ne baloi ba kae le tsebana ka go bonana goba le tsebana jwang kore ke eng ntwe e diang gore mohlomongwe mosegare kapa bošego bowe o bone gore ba ke ba moteti ke ba le bantla la rena re bereka mmereko o mojwalo lo mojwalo baba a ke fihla kwa ke re ba re hlalosetša ye ke sepela go le yana ke gore o ba le tšhomi ke yone go hlalosetšang gore ba ke ba eng ba ke ba mohutamang and then lene maina a lena a bošego goba le bošego bowe ge ntše le fofa ka ditekesele tše tša lena ba le bitša ka ona goba leno ba bobedi le gona kowe a wona ba nompitša pedi kgaetšedi ka wena o ka re wa re tšhabela man ba mpitša pedi alright lena a le berekiše masuelo tekesene o lena le itšea ka tekesele o spitisa lesuelo le tekesele ye e sepelang kudu keng ke tekesela ke re ke skateboard o ra re tekesele e kitima go feta lesuelo wena jale tekesele tše le di tšea kae ka gore dipitša tša mo metseng o ka di ne ditekesele tše tša lena le di tšea kae kare a ke tsebe tekesele e rekišwa nnoši ka shopong a ke re kgoši ya rene e no tla iswere ditekesele goba le no patigana mo tekeseleng e tee le loutu ka moka bano tsame ba le latlalatlha jale se sempotso a tsa kgale ke nyaka go botsiša potsišo mo gongwe o ka nkara ge kgoši ya lena ge e ka hwa nambile go riegalang ba gona ba ketimego pele a kere o swana le ngaka ga ego a kere ya tseba gore le hula ka letle so jalo kgoši le yona e tsebine and then gore le hula ka letle ke mokane ya bolela then nambile dilo tše ba di tšea buang le di thotha buang maše go ladiša ga kgoši e nngwe kgoši ba gona ba ile gore ba ka tlasa ke re kgoši na letsogo go ne le device what go na le di-manager di-supervisor jalo jalo
jwale mpotse mo mona mola wa thoma mola a gone kgoši e tee e šetšeng e ragile pakete e shawa wa wena gape ke kgale o joinile mola o ra gore mola wena wa tsenang ba go berekiša a se ke o no kwa ba raoa jwale re ya go boloka jwale kgoši ya kgobokwane e tlogile awa ke tša kgole tše di tlhokofalang and then polokong ya gona le mmoloka buang eiše re mme ya pele a ke re go a sena re bese le yena wa phena o reng re no ya ra thuša mara yena a ke re a tseba gore yena wa phena le mo kry-a kae jwang go riagalang o tšea ke e mong o dikgoši tše di kgona go lwa di bolayane and then ba nyaka moya wa gage le yena ba moria ka mogare ya go batho o ba setlotlwana awa mara mapele jwale ba a ba etileng pele ba dumela le tšea kgoši ya bona le ya go idia zombi a ke re ra e bona le bona eng ra e bona kgoši o le sa phela le ena mara e le mmona e setho e sa le kgoši a kere zombi e ya rumiwa e ya berekišwa ke kgoši a kere ka sena previ ya public gore ya sa le kgoši ka ne a sa le ke zombi mara ya kgoši se se gabotse bokotsi ba ge motho mo gongwe a se a thega setopo sa gabo bokeng so le ya le selate a re motho šule o robetše mo gongwe o tepajweditše a re tsebe goba le motšeetše madi goba go riagetšeng goba go ile kgoši o wa ya tšea madi ao goba go diragetšeng a re tsebe a re šule o robetše and then family ya gabo mme ba ya mmereka and then go diragala eng batho gonjwa le ba hlalefile ba ketima ba thega ge ba se ba thega o le bona buang boso a kere ke yone tseba go jene ya romela gape go bereka ditše ka moka le ditšhwene ka tsemagotlo jwale go thoma gore ditšhwene le magotlo gape gone balli ba rena ba bantši mo ba lla ka magotlo gore magotlo a gona ga a je di bolaya magotlo le mafene ga akhwi ga botse le berekiša ntongwe le yengwe ye e leng gore ya kgonagala so nna ke nyaka go tseba mo sesi wena nambile o swere renke efe kako nna a ka sera se le cause of nna bana ba gešo ba sa phela ko gore gare emapele o gore o kry-e renke kore o bolae o mongwe wa geno then go bolaile o mongwe wa geno nambile o bang o dula setulong a kere ke kgalole ka mo jwale wena o nyaka go no bereka a o nyake position bothata ke gore nna ke a bolela ke re a ke senyake ke a bolela ene ke tsoga ke ba botša alright kgaetšedi aka ngaka moremišo go nyaka go tla mo pitšeng tše kgolo o be o lebeletšeng go hwetša thušo ya mohuta mang mohlho mongwe ye e leng gore kore ke yona ye o tlogeng o inyakanyakanyakanyakang nna ke fonyaka gore ba nrole morwalo o boimo ko o rwelego ba hlatswe le bana ba ka ba bega botse le lapa le la gešo le bega botse ko gore re be safe cause mosadi o bapala kwa gae go ne tla utlwanetse kae kua ga gene yo ka ditlotlwane ke mo e le gore a ke tsebe cause nna ke dutse ke bona dirite tše kae di no feta di laetša di lebane re thitše cause mo e le gore di lebane ke ile ka kwa ka ngake ngwe ke ile go yona ba nkišitše ya re yo gape wene o ka jeriti jwale mona o paletše dingaka mo nna ke go kgona buang gabotse ke kole batho ba bantši ba lla mathata go swana le yaka ba buša ba fola re tlo ya go leka ngwanešo modimo ke yena a tsebang maatla ke a gage
re tla le ka re bone re bereka jwang re tlo go thuša fela go thuša motho wa go swana le wena go boima go nyaka ga kgotlelelo go nyaka ga perekišano le bageno wa ikwešiše dilo tšo o llang ka tšona se dilo tše nnyane wa ikwešiše le ne le ditaola ka kua societeng sa lena di swara ke boss di swara ke boss a botse bosswe ke yang ke ya mokgekolo ke ya mogalabe ke mogekolo alright and then tša dingaka tše dingwe le tšona ke bakgekolo goba tša dinaga tše dingwe so ke bakgekolo goba le tša bakgalabedi gona ka nepose le yone na maporana ba kgalajwa kana maporana ke ke ba le maporana a ke re kgoši sepela le le batseta ma-security ma-bouncer okay seng gore le bola mapountsha lena la ria dimaporana ye aowa kgoši le yone e na le ma-bouncer jwale kgaitsedi jale mare mapountsha a nyakang mašego ka malapeng a batho gane go tshoga nto ao gape go sentse le tšhireletšeng presidente ke ya no re tla go thuša ngwanešo mara re tlo kgopela bageno gore nke be ba le moki re kgone gore ge re bolala ditaba re di fetse ka nka se motšea ba gabo ba se gona santse ge ke motšea e be e le gore ba gabo ba gona ene ba re a dumelelana ka sewe a ye go kry-a thušo nto ke kwa bohloko ka yona ke kwiša ke taba se segolo ke kwiša ke bana ba gago ene lapa le o dulang ka go lona ke lama ke la mma ke la mamago alright re tla go thuša ke tse bonyetswile o tswa go boa ne alright re tla leka ngwanešo re bone gore re go thuša jwang a kere nnete tše ding tša ditaba ke kwešiša gore o sa tlo re tlhalosetša tšona ka re ya kgona go bona mo gore taba tša gago di boima ene taba tša gago ke tše thata taba tša gago di nyaka motho a di lebelela pele a wa swanela go no welwa ka bogodimo gore wa thuša no ge go kgamaneng le ne gantšhi ge ke rapela o ga enya ke go rapela go ka re wa rapela o mba le tlo go kgama ya ke gore ya nkgama ya nlalakanya sese ke eng go lalakanya ge gonduale re ka re a re rapeleng o nagana gore re ka rapela ra be ra fetša o sa le ka mokgole ke tseba senka ka ileka eo mehle le mehle go rapela go diagalang lebile a ke sa rapela gore bana ba ba rapela mehle le mehle go rapela go bo rapela be go diagalang be nlalakanya leme leme le le rarakana and then go fitla o tlogela go rapela ke a ngala ke nolela ka re wa e santse ke tele mathata le melaka le ri goba ke kgamega okay ke nagana gore di kwele se re tlo go thuša kere fela re nyaka bageno e tle be bona ba re fang tumelelo wa bona ge nke be re ne le nakonyana man ke be ke tla ra rapele nke ke bone mokgwa motho jwale nako a rena mane e re tsene ka phefong ene go ne le ba bang ka mola ntle ka mona morutung kono re tšeela thapelonyane mo e bana re ponye bana moruti malefotšha ba go rapela o re a re ponye ka re tla bona story no o ra re tla re sa pontše aowa mane moruti gona a ke re thapelwa ga gore ya e tshepa moruti o tšaba maporana no a go ne molato se se re tla go thuša kere ya o eme ka mola mathomo ke kwa mopapa a tšhaba go rapela maporana a tla mmontšha story a sa re ke a go rapela ke a go bitša alo maporana le nna re gona mo Your friends are alive.
le moralo wa malobo ke fumane kwa lapeng la batswadi baka ele marobe ele mashuba ke bone ka nonyana ela mankgalanyane nonyana baloi la paleso ke marobe ka utlwa ka selo sela sa motswadi wa ka a le lebitleng la gage arre te motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 IFM ankele mozondi o boile ka a bošegong ba maloba mopapanke o tle o lokišetše kgaetšedi ya ka le kopelwana lela nke o mo lokišetše le kopelwana lela nke ba re fe ditaba tša bona gore na ka kua falbanka ka kua bona ba dia jwa re a leboga moroka nke o batamiše o ba amogele semmušo ke moka re tle re kgone go tsena ditabeng ka pelanyana a ke le tamišeng ba gešo le fihlile ke ka dipitšeng ka fa re leboga ge le fihlile fa ba tlo le fa melao ya radio and then ra napa ra tsena ditabeng ke ba gamang ke ba ga molekwa le tswa kae gae Falbanka. All right. O tsamaya le mang? Ke tsamaya le mma le morwaka. All right. Mme ke mang? Ke dikeledi. Ke dikeledi. And then mme ke Rosina ngwana ke Sello Junior. O dikeledi ko wena? Mme ke Rosina. And then morwa? Ke Junior. Ke Junior. Sello Moleko. Oh yeah. All right. Bana besho, re duleng ditabeng. Tša go tlotlo re pota-pota ka sesotli tšhepisi ka re ge ke kwa e fedile sukiri ka dia jwang re tsweng go tsona re duleng ditabeng tše e leng gore ke mathata a e leng gore le tloga le nyaka thušo godimo ga ona gore re tla re kgoneng gore re fetšeng gopolang gore ka labone re le jikišitše and then le kgono be re duma gore le ka tloga mo e le gore taba tša lena di gabotse ga re bitše maina a dingaka le baporofeta le dikereke mo moyeng ge e ka ba o ile wa ya ngakeng no ba ngaka tsoko ge e ka ba moagišane wa gago o dia jwang ke moagišane re se ke ra bitša batho ka maina nko o tiedile le kgaetšedi yaka ke dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi le batheeletši bothata baka ke gore a ke kwane le moratho and then sebakwa a se kwešišagale and then mme ha tsebe gore mmahae o robaletše kae sebakwa sa bolwe sa lesu la hae ke eng and then ne re kgopela thušo gona more mma a ba mmotse gore bothata ba bommahae ke eng and then o lwa le bosestere ba gae since batswadi ba robala a ba kwane ba thoma o bontšha lehloyo la bona gona mowe ba mmitše gore ke moloi go robetše ngwana wa mmamogolo mapele ba ra mmago ba re wa loya go robetše ngwana wa mmamogolo ba re ke mma and then wa robala mokgekolo still le gona ba re ke mma so gona mowe ya thoma bophelo ba thoma o tlhakatlhakana e ba ne le mediro re tšhaba le go ya ka gore o tla re o ile bana ka bošupa thoma ba tsena ke mala ba re ke bana ba mokete ne ba le mo so eo e re fa bothata and then ka kry-a lenyalo mo lenyalong la ka go tlhakatlhakane ke ntše ba ntšheditše magadi o ka re ke ntše kgwedi ba thoma o tlhakatlhakane ka thoma ka tswa ka ya gae ka yo nyaka ba ra monna ba re botša mosadi ao le o nyaka stene ra tswa ra yo nyaka stene go tloe mo mondo le ena o dira dilo tša go tswa tseleng monnaka o dira dilo tša go tswa tseleng o nwa bjala o se lekane le selo yo o sena tšhelete ka mo ntlong o topa se se ka rekišagang o rekiša monna lapa wa ka o rekiša gona bjano setse ba mmotša taba tša gore boa gae o ntate Molekwa lebakeng la gore ge ba mmitša ntate Molekwa
ba rile ba re ko ba ra tlhoka pleke ya go ya ra yo tsena ka mo papaka stepfather sa ka re ke papaka ra yo tsena ka mo motseng wa gayo re ile ha fetso tlhokofala ba dira movango ra tswa stene sela sa dula se liwane bo ragadi ba re ka gore ka mo baneng ba gago go ne le ngwane o re thieletseng ka malome ha tšee stene seo so ka bolelele maka re maka kgopelo gore stene se ka gore ba se file ngwanaka ke kgopelo o dula ka mo since re dutse ka mo ba ra monno ba re o ska aga o ka aga mosadi o tlo ko so monno wa gago dilo tšeo reng o no lebelela o rekiša dilo tša ka bogweng a se tša ka bogweng ankere ka bogweng ke ntlo a kere emapele kgaetšedi yaka a kere ka mo le dulang ka gona ke ntlo ya family ya geno ya mara ga o sa ne motho ka moo no ke nyaka go kwiša gore ka mo le dulang ke ntlo ya family ya geno ye ba o bolelang gore ba e file ngwana wa gago and then wena o dula go yona ka baka la re e filwe ngwana wa gago e file ngwana and then o dula le monna ka mo go yona and then monna o tšea dilo tša gona ka mowe o tšea dilo tša rena tše di leng ka ntlong ye ya family ka mo ntlo ya family eno ba ntlo a re no re eno ba moago lena le tle ka thoto wa lena rena re tle ka thoto wa rena okay so tsona dilo tse re tlileng ka tsona ke tse a di rekišang gore a kgone te fepa ka bjala so ha nwile bjala o mpotša ka mokgoko ga bo ba reng a buye o no mpotša matlhapa ba bona so a kgone go shore ka kelello aka ke kelello gore o dira dilotse gore ke tle ke mokobe ka gore se tsebantšhe le mantse gore mo fempeta boe gae ke mokobe bjang ke morata o ka se kobe motho morata mara o le ne le mathata so ke lemogile gore go ne le se se iregang gore monno a se dire and then ke tle ke mokobe boe gae ba re ke mošalagae bjang e le gore o ne le moratho o a mošalang morago mara ba re ke mošalagae so re lwele yona tabe gore tshwantse monno a boele gae nna ke mokobe a boele gae and then ya ntlaba la bona ga o kwane le moratho wa gago wena nna ke kwane le moratho wa le koko e leng mmago ga a kwane le ba gabo ya le yena ga a kwane le ba gabo bo sestere ga ba kwane le bona gore a se ka kwana le bona ke lebaka lona le ba re ba mmitša moloi a re tsebe gore lebaka ke eng gore ba mmitše ka mokgwa and mokgekolo ga a tsebe mmagae o hodisitše ke mmane mma hodisitseng ke mmane bona mma o nyako tsebe gore o iregileng ka mma nna mmaka ke motsebo mpotšeng gore o iregileng mamolo re ena nna ke nyako gore o ga mmaka ga mmotse selo o a tsebe selo ka mmagae o no tsebe ile gore mmagae ke ne ile mmane o tsebile after before mmane a ya tlo tlhokofala gore a se mmagae o tlhokofetse a botša ba gabo gore nthušeng mpotšeng gore nna ke tswa kae o iregang ka nna a ba nyako mmotša mmamogolo o ke leng gaufi le ene o ne ke itshepile gore o tla a tlo tlhaloša le ene o tšere dibeke a tsamaya so nu a rena a re tsebe gore tshwanetse re e kae ka mokgekolo so go ra re le wena a o tsebe koko wa go sebelega mmago a ke motsebe ke no motseba mo diponong mola clipping ya gago o boletse ka bakgekolo ba babedi ba e leng gore o mongwe o tlhokofaletse ka lapeng kae o mongwe o tlhokofaletse ka mo go wena meboya ya bona e dia jwang o ke mane ne ke batho ba bang kgodisitseng ke mmane ya go jwang ke mma ga lebeletse ke mosadi o monnyane mma ga lebeletse mokgekolo o re mmane nna ke re koko ke yena nkgodisitseng mokgekolo ana ka mo ke dulang ka moteng o tlhokofaleditše ka mo ka gore nna nnyaka gore ke tlo motšea ko Limpopo ka tla ka motšea a tlo nna le nna gore o tšere kgwedi and then a tlhokofala ke ba botsa gore mokgekolo o tlhokofetse ke nna ke mošitše mmušareng ke nna ke molaeletse mmušareng a o ne le ngwana ga ya tlileng le nna ke robetse le ena tsatsi la tlhokofetseng le tsatsi le re tlontšhang death nna na re sa tsebe gore mokgekolo le o nyetswe until re tlo lemoša ke death e bitša sefane sa rena e re botšha bana bae ba re bona na ba sa tsebe o moana a tswelela a re bona ena ka gore na a tlhwa le bakgekolo bale ke bona ba mo tšereng ba moisa home affairs wa kwa sore ko fora ba home affairs gore bakgekolo bana ba dula le nna ka gore ne ke le ngwana ga ke tsebe selo ba no saena ke sa tsebe selo that's why nna ke sa botša batswadi
ebile gona certificate sela se tswa sa death. And then here ba botsa gore e tla le tlo tšea moya wa hae, ba re moya wa hae bona ba o tsere mabitleng. And then ke robetse ke uka maswi ka awa dipolate a gore wa lebelela go bone se ba o tsere mabitleng ba o isa kae ba re moya wa hae ba o tsere mabitleng a kere ke re tla le tše moya wa mokgekolo ba re ba o tsere mabitleng ba o isa kae ba o isa gae a kere ke re tla le tše mokgekolo le motlišeng gae ba re bona moya wa mokgekolo ba o tsere mabitleng ba o goile from mabitleng ba o isa gae why ba o tšea mabitleng a ke tsebe ke tsatsi le ne ba nyala mamogolo ra re ape ba tšea bja moya wa hae ko mabitleng ka gore moya wa hae o mo wa kry ile gore go ne le mongwe o thuša ka mojarateng a ba botsa re yena o bolela le motho wa hae o a mo thušitseng o bolela le yena gore moya wa hae ba o tsere ko mabitleng bjano gona mo ya ntlabo gore bjang ka gore nna kwa ke tshwenya ke moya wa mokgekolo gore o isa dipoleiti matlapa a wa mo dimantlo alright se se wena o kwana le mang nna ke ipotsa gore re kwana le bo botlhe a kere ke kwa gore ba a o kwane le bona a kwane le moratho wa gago ngwana mmae alright tswela pele and then moshimane o thuntšhitšwe ga a thuntšhiwa mme o setse le 3 years ga o ne le lephodisa le le tlileng la tlo botse gore ka gore re bone kotsi ko groupung ya batho ngwane o ke mang o iregileng o fitlha le ka tšeko setse le 3 years o ile sepetlele ba se involve maphodisa a ke tsebe ka re o isitše ke papagae o thuntšhitšwe kae o thuntšhitšwe ne ba dirile strike bona ba ya library ba re wa bana le vene e tlo ya maphodisa ba mothuntše mara ba mothuntšitše ka ko morago mara wa bana le motho a tlang ko jarateng a buti maphodisa ba go thuntšitše kang ka diraba bullet ba nthuntše ka diraba bullet bona and then wa se wele fase awa se ke wele fase ba fetše thuntša ka le ko tšhaba wa tšhabela ka re ke fetšo tsena ona ka motseng o kere ke tšhabetse ka mo teng ya feta vene motho a teng a nšupa ka letswane gore ra tloa ra dc ko tleliniki ba re ke mmamtlhake molato wa no fela ona so be go baditše kudu le nno nka ba busy a enyana for 30 minutes nyana di a go sore ke robale mmele o thumo ba botlhoko right Makoko gape family jagano di re wa loya ge go tlhaka makhu ba re ko wena nkane batho ba go bona ka leihlo la boloi nna ke tsebe nka bolela maaka ke tsebe wa o sa kwane le bana ba geno a ke tsebe a ke tsebe gore wa re sa kwane ka gore nna ke hodile ke sena motswadi a ke tsebe mma a ke tsebe gore le boloi bo ba re ke a boloya ke borutile ke mang ka gore nna ke hodisitse ke mmane mosadi a papa ke tsebile setse bana ba baka ile ba baholo bana le bana gore mokekolo a se mma lebitla la mma go a o le tsebe lebitla la mma sala kaya go lebitleng la mma sala ke ya ha o ka re ke habedi gore hate okay wena o nyetse kuku nna se ke nyalo motse wa gago ke mo go dulang sese mara re dule motse o mowane mokgekolo ba re motseng wa gago ko o dulang sese o re awa ke ra mo plekeng eo a re dule motse o mowa ke ra gore a re dule ka mo jarateng e one ngwana o dula ko go nna le nna ke dula ko alright thušo o e tlhokang koko ke ya gore o kwane le bana beno ke kwane le bana ba mpotse bophelo ba mma gore dilo tsaka di lokologe
alright go ya ka wena o ka ba o sola eng gore ba ka be ba bolaile mme goba ba ka be ba go fitlhela se seng sa tšhelete tša mme goba ba ka be ba go fitlhela kore go no ba o dutšiso o nagana eng se e leng gore ba se dira mola go mama gago kudu go ye go gapeletšang gore o napo ba botšiše ka go tsenelela ka lebaka la lehu la mamago ke botsisa ka lebaka la gore nna ke mokereki mo ke kerekang gona ba mpotsa gore nke ke nyake bophelo ba mma gore dilo tsa ka di kgone go phurologa ga ke tsebe batswadi le ko bo koko mmele ga mma ke o tsebile ntse ke le kaka le ona ke o tsebisa ke ditoro malome kgaitsadi ya mma o robetse a re mokgadi ya hae nyaka ga bokoko a gago mmele ga mma gago ka founela ngwana malome maranu ya lo robetse a re kwa heno mokgadi ke Pipras ke tluile Joburg ke bereka ka ya Pipras ka founu e be ko tsena ka mo lapeng la batswadi koko a kere nto kgolo nyaka go tseba bophelo ba mamago ba profeta ba re tsa mo tseba bophelo ba mamago ba re tseba bophelo ba mmagao gore dilo tsa gago di kgone go phurologa mama ga go robetse mama ka o robetsa ke motsebe and then ba ba leng gona ba tshwanetseng ba go botse bophelo ba mmago wena le bona le alwa re alwa ba tlo go tlhalosetsa buang ka bophelo ba mmago wena le bona le ilwa a wa re lwesa gore he ke nyaka go tseba bophelo ba mma ha ba mphe bona o nyaka go tseba buang sokoko gore mama go ba phela kang a dira eng wa bona ke tsebe gore mmaka o bolaile keng ha ke tsebe gore ke mo ke reng go ne mo ba bonang phoso mabapi le kamanong ya lekhula mama go na gona go teng tshwantse ba mpotse gore mokhadi ba nne fase le nna ba re mokhadi mma go bolaile ke ntweso gore le nna ke tsebe o tshwana le bona ba tsebang bophelo ba mma ha ke tsebe bophelo ba mma a senke ba go botsa re mama go ba bola keng ko o mongwe re bolaile ke snake o mongwe re bolaile keng o mongwe o bolaile keng ha ke tsebe o mongwe re ke snake o mongwe re keng o mongwe re mmaka nna he setse nna ke tseba nnete ke buditse ke mmane mosadi a papa ka tloa mo ka ya kerekeng he ke boa kerekeng yaka mmane go buditse nnete efe mmane a fitla ka ba botsisa ena le papa sa phela ka re mmane ape ko kerekeng ba mpotsa gore ba usi baka ba ntshwara jwalo ka re ha re bana ba motho jwang ke botsisa mmane ankere mmane a re mokhadi tla ko botse wena le bausi ya hao ha le bana ba ntato wena o le tee kwena ngwana ntato a ra papa ema mpele ya bele ke thomo ga kanega jwalo mmago ke mosadi o mogolo wa papa go ka mokgo o ile go tlhokofala and then tate a nyala mmane and then ba go fihlela gore mmago o tlhokofetse ke mosadi o mogolo wa gola o tseba o le ngwana motho le bale o le ngwana mmane wa mmane okay nka thaba ile ka ba bitsa mara rena ba re paletse maybe ile ka ba founela rena ba re paletse a sanka la direlana di protection order bona ba kwana bothata bona ba kwana a ba kwana la itse re ke rabya bona e ba tlhakane ba bitsana ba bolele mara se ke ba bolela taba ya mkhekolo e ba bolela taba ya mkhekolo ba ka sekwane bona ba kwana ka tsa bona ba bolele bana ba dirang bana eng mara se ke ba tsantsa taba ya mkhekolo tsa o feta mara maybe mo gone nto ba e bakang no wa tseba rena ke nagana le ge ke se sure ke nagana gore mama a se ngwana motho le ba yena a tsebang le ngwana motho le bona maybe ke monagano wa ka o maybe mama ke ngwana a tate a se ngwana wa mmane ebile ga se ngwana wa ola ke kgopolo ya ka go ka diragala gore mama
ga se ngwana wa o moteng kore ga se ngwana wa bobale wa mme ebile ga se ngwana wa mmane e ka ba e le ngwana wa papa a tlile le tate and then a godisha ke mmane ge mmagobala a fetša go tlhokofala ola wa mathomo ya a o ko kere ye ya ga bo mama e tlo loka ge re ka bitša ba le ba gabo because a go ne ka mokgo moroka re ka bang bana ba mosadi nna le wena and then mma go rena a tlhokofala tata go rena a nyala mosadi o mongwe nna ka tle ka go fitlhela gore wena o ngwana mma ka wena ai make sense. Alright, koko ka gore ba go bitša moloi ka mokgo o bolelang wena wa ba tshepa jwang e ka gore mo gongwe le bona ba ka be ba di dira dilo tšeo go ba bona ba di dire nna ga ke tsebe banna gore tlho ya ka e dire makare ka batho ba wa bona batho ba ntate ka kapa he ba ka mpotsa gore nna ke tswa kae ke ya kae batswadi ba ka ke mang mma ka o bolaile keng awa ke tlo ba khotso gore ba kwana le nna ora ba kwana le nna nka se betsa ba le bona mara he ba ka mpha bonnete ba ka gore ke tswa kae ke ya kae ke sa bušeletša a go nento ba ka mmotšang yona ba itsebe nka ba botsa straight ba ka gore le ena wa itseba nna ke tsebe selo mara ba ke ba baholo ke ba baholo ma gore na emanyana ba tseba bophelo ba mma ma gore na re kwane gape ge ke go botšiša selo o mphetola ko go ngangiša gore a re go ne nto ke e tsebang ko go ngangiša ka nto ke e tsebang gore ye wena o e bolang a se ya nnetešeng o tseba ye a boditšeng ke mmane age then why a sa kgolwe yona a tlogele bale o expecta gore a ekwe from go bosesi wa gage not go wo ene ntho mama a swanetšeng go e tseba malome ka kapa ge ba re motho o bolaile ke setlamorago a kere ge mosadi a ya ka molangwakwaneng a fiwa ngwana go ya bakgekolo bana ba ka se tsene o nkwešiša so ge e le gore mmane wa di tseba ke kwešiša gore mmane le yena a ka sie ka mo go belegang mmamogolo wa bana so kwa mmane a kgona go botša mama a re wena o ngwana wa tate wa ka mo bala se bana ba tate gore a re ba mama a reng ke bosesi yage ba ne papa go bona and then mama o nyaka gore bale e leng gore ka mo a se kore papa ga se papa go bale ba mmotse gore o mma o bolaile keng gobane gore re le ge mmane a mmoditše gore mama go bolaile ke gore o bile le ngwana mo gongwe go ba le se se šallang a e kgotsofalele yena o nyaka go kwa bosesi ya ge gore mmage o bolaile keng ke mola ke motšha ke rena o ka ba o latofatša bosesi gore ke bona ba tsebang ka palao ya mmago na go bualo mama wa ba latofatša ka ba latofatsa gore ke bona ba bolaileng mokgekolo why ba hana o mpotsa ntate ka kapa why ha ba le nna ke nyako tseba bophelo ba mma o tshwana le bona ba botsebang a nula le ke na le bana shiba ba babedi o nyetswe o la le ena o nyetswe go motseng wa hae ha ona sa tsilo ka re rentse ka ba botsa bophelo ba mma go ba botsa bo bofi nna ke sa botsebe go ba botsa bo bofi nna ke sa botsebe ntwe e diang gore o nagane gore ba le ba mmamogolo ke bana ba mmago le bana ba mosadi o moteking re bana ba mosadi o motegi mma gorena ntwe e dirang gore o tsebe kapa o nagane gore le bana ba mosadi o moteki eng re rile ntse re hola papa a re le malapa a mabedi le bona ba bolela gore re malapa a mabedi nna kwa mosadi o mogolo le bona ba dumela ba le ba bagolo gore wa mosadi o mogolo wena ba dumela mara o rile he rile ha ba ile family ya kopano ba re ke eng dikeledi a re tsebane family ya re tsebane ba ile Pipras ba re ha ba ile nna ne ke sa ya ne ke le Joburg ke bereka
ga ba fitlha kwa ba bolela ga ba fetsa go bolela ba tlhaola ba lapa le leholo ba re ba lapa le leholo potang kamo ba lapa le lenyane boelang kamo ngwana ka Naile wa nyetseng a le mo Mamelodi ba tšea ngwana ka ba mo isa ka mo lapeng le lenyane wa ba mo isa ka mo lapeng le lenyane ka re nna ke tseba ke le ngwana wa mosadi o moholo le ana o ke ba botsisa a re tsebaneng e be e le ya family ya bomma kapa ya bopapa ya bo family ya bo papa ha re tsebaneng ne le ba molekwa ba nya go tseba ditloholo le ditlotlolwana ba ya Pipras and then ngwana gago Naile ba mo lahlela ka mo lapeng la mosadi o monnyane ba lapa le leholo ba emela ka wa ka ba montsha ka go mosading o and then ba genu bo se sia go ba sere ola a ka se ka mona ga tle ka keno nna ne ke saya lona ne nka Steve wa ka nna wa lefa ngwana mmane setloholo sa mmane a ba fitla mo hae amphonela putsishwa ka ke gore ge bo se sia go ba wena o leng sho gore ke bana ba mmago ge ba bona ngwana gago a se ka mo go bona a le ka kua go ba le balapa la mmane ba ileng bona a ke tseba senke ba mphetulelaniwa le ke ba botsisitse gore wa ile tšea ngwana ka le moisa ka ko lapeng le lenyane a senke ba mphetule nna ne ke sa ya ne o ile bana nna ke sa bušeletsa wa mona mama ke ngwana a tate a se ngwana basadi bale e re ke le tshware molomo re ile re botsiša mmamogolo re le ko o ka re ne re le lekhung la koko wa ko Kamelpoort mma ra botša ona questionnaire mma se a re ausi mpotse gore mma o diregileng ka ena mamolo a emelela a re nna ke nyako rohamma a ke nyako rohamma a shi ibile a wona mo a ba fetša wa ka mkgo a emelela ausi ya mma hae a tsheya a shinga le bo botlhe a shinge ba mo fetole ba sa le gona ba o tlhokofetša ausi ya mma hae and then sorry o tsena hano no mogekolo o wa lapa le legolo o re o nyaka motse a gae yena o sia gae wa gana o re yena o nyako a hela mogekolo ka mo lapeng le lenyane ka mo lapeng le lenyane bjang ye ke botšiša gona ko ke tsamayang ba mogekolo o re nna ke nyake o tlhakanela lapa ke nyaka lapa la ka ke nyake motlhakanelwa right la tsara re tlo di amba tswe ke tlo go pela re o WhatsApp le di phone number tša batho ba o ka moka ne and then re tlo ba founela re gopele nkopano and then re tla re kgone go aina tše dingwe tša dilo go hwetša dikarabo gore le mama a be le closure and then tabeng ya morwa ya go thuntšiwa ka diraba bulete ba tswa tleliniking fela ga senke ba ya police station ba bula case akere ba di dirile tsotlhe case number le na le yona case number na le yona okay all right mroka nko re rephele yona o re tswallele yona a ke go leboga malome ka kapa nako shi yona e re sheile magageshu re tlo le thuša tšentšhiro di feleletša ka mola nna ke leboga kudu ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyo